a DLFM, and I'm your man now for. You are no permitted Yamiasia, I'm a Misofu Penny, Honorable Bishop Richard, Gerondo Chia, with the Adonai International Ministry, Papa Bakope, welcome to 12. Meden Yamiasia, ama Honorable Kennedy, a Compreko, a Japan. Meden Yamiasi, ama 49 Asante Zongo, Kofi Ima, Milkua, Sandra, Meden Yamiasi, ama, Meden Yamiasi, ama, as a Sami B. Medenya miasi ama mi fie fo nyina ene me yere ne me ma medenya miasi ama College Association fo nyina and a loyal fans of the representatives medenya miasi ama ko ni nyina o Yesu din mu amen. Amen. Good morning. Good morning, Bakoba. Me patch your first saying. Odoni Cleveland. Odo yende nyankopon ase. Na po yeda nyamiasi bibi Bakoba na mi show be ben and sema ya odi dwe. Masanya mabegwe wo mu nsana po nyami show bibi ara ko ejuma wo. Amisha College Association for Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Jacob. Now, me patch your first saying. Watch your from Sam Cassius Lego. Ana pay yende nyankopon ase. Your Jacob now, and pay me then me ask me na the pagan mission and the why and the cananado. My so what kind of catch and if a empire going on check. No, so Bibia, no, Dad means Elcosumbia and Coupon shares, no way, one more Bibia, Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Hey. Yes, sir. Great to have him. Hey, Matthew. Major also great to have you. I pay what pump design. I don't know Bruno hate. That means you want to pay. That was say, Miss of a penny. Odi for Franklin and Ajima banner of grace of a penny. Also, that was a papa senra. Woman energy papa Yamin show. Amen. Now, hate and then so my sorrow baba. The friend of Mrs. Yes, Sylvia Adam Ampuma, aka Mrs. Nat, and next 23rd of April, and birthday. Sylvia, baby, I will be a happy birthday. Hey, Tony, baby. Catch me. Ojon tupo bi mama Esther Nyamiche otu nyumbi osi oni enedi no ye nyame tumfo oni enedi no ye nyame tumfo oni enedi enyumba bi eye me dosi menso meni hwai me nyame nedie ni mi fie na we urade nyankopon ya Awasanyeo amana menyinara momaye goda o nyamiasi efrisoni enedi no ye. First Chronicles chapter 17 verse 16 ahona nyimu yewo hate da nyamiasi papa so nyamiama mitime kasa nyamishra on hate. Great job for so me that say no pay. Good morning. Good morning. Doctor Mentrin Plan pay what pump to say. The man Adawroma and the pay mention Pana what in the papa. Good. Na me man say when we Esther Nyamia some of pay so selection e buy no selection yak ho and me yere and me ma and the pay na make can say ya seda and be the ma otwediam po nyankopon a o hwe enso da bia o ma ye ho emma sem. Menam afonya wei eda nyamiasi edema sofo ayebiaka aye lamak sofo a suhum anowo ono ne yere anopai eda nyamiasi kese pa edema omuye pa man twempra makraw na woni nyankopon aye adwuma na pe. Right, man twempra me that say. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berima Sante. Yes, sir. Gideon Maminti wanna pay. Enquires Yesu Kristo. Obatampeja ni tumi mbutumi minaso. Wade Enquires sombo amaye adiaka atiasifo yanti bone yanti ohalbia yenayem ha fafese apiyeso mini biela jimafo nyina Ghana ya mampani adishia ya wo mamu nyina ya biase dakise a eni kabia ehye didi konkon nyam wona hwesopa the Bible a odi amaye madoni ni mubru ho incident. Amen. Amen. Gideon Berima Sante. Good morning.
Good morning. Wabaya ejiwa magi. Hitman. Wabodino. Nyamisra. We dey mesra ma dey kakra. Okay. Ye bransa ni enya. Enti etomo maya ya mumfa ye nyana somtam. Mate mame. Na san kate. Mate mame. Yesra bibre ni dim. Producers be do. Ano pay ye de rade ase. Wone bambo ne ne hwe so pa ode ahwe yen. Wabie ne han fesato yen so ama de party yen. Ye die. Moje di mu afru sane a. Na no pay ye ni David be ya adwin. Ya kasa me kra esre rade. Na mi mu adi nyina esre ni den kronkron. Me kra esre rade. Ma wi amfi ne ye pa. Awurade odo mfom so nyina achew. Anope wono na ye da na se. Say wahwe ye ne ye busunya nyina so. Kwamna woni wabusunya, kofi ne na busunya, samene na busunya, DLFM abusunya kasti a ya bedom bi. Emu ni pa ye mu adwuma nyinara. Awurade won wadi fi no on fi ba. Onfa won kɔ, na onfa won mra. Ye da Awurade asema won kra. Le da Awurade asema mofra any youth empanifo nyinara. Nyame abambo nyo bibia kese. Oh my Ghana. Nyame sane abehwe yen. Ehan no wabi ato yen so emframa aye nwumi ya nto yen tuade a na ya sedam kutu woni nyame nyadwuma. Anti magi Nyankopon enka won so hu anope. Good morning. Me ba jo asante zongo anope wapom to say. Ososo hia za fie huwa na dawruma mabati unkan die. Ye se bibia ye. Je de nyame ase. Abedu ba bia mbepe manu aduane. Right. Na fine ni wadanfo. Oh, fine na wadanfo. Ofa adamfo asa dizogo kama wari egu. Ye pope ba bia tra manya kantima bi. Ye tutu one bot we tutu ye nyina madafo sisani nyina be bo charge. Adamfo. Hey, papa Nyankopon hirawo don trew hemu watafo ani wate. Amen. Nsamo ya ukanyina tiefo etie nu. Young boys ni yo get ya wo mu no. Munti asem na so pom. Ye de ya boy ebra na ya kwawie ye. Enti mumfa sem na sabo kanyina ya no kware. Ade kiasha me si madamfo koguma ware ye. No to sani bi me na me to no sisa bottles ni ti nyina de be bo charge. Ta me yire hwe obra me bo abodin. Bo fa Nyankopon ka ho. Anopai anaye ya wada. Enti me ne me yire me ma me nananom. Ya ku han kase sei dia. Na ne ya kase Ghana bofo pai. Aye nkaudin, and I say nkaudin. Oju o mai ho. Eti da bia bibia peda konkroa. No peda obasa kase no. No de atoso na eboko. De nipa bia dwe bonni. Na sem from papa ya home. Ni nyina muru kan ho a. Ya kase aye nkaudi o. Amen. Amen asante zongo. Good morning. Morning, DJ Hitman. Piano and pay what to say. Yeah, fine. I start to go Nyame shop. Who's your friend? It's a long story. The left mommy, Sister Mama, I was a Manita market. And I'm boss, Gamshi Shoe, I was a Manita market. And at the Church of Pentecost, English Assembly, the Manita district. And I made that about your friend. And an aqua, I was taxi driver, I was a Manita. Amen. Amen. Yeah, that's a pastor one so. What to me for 059340 6565 0534 050 We are live on Facebook. Jumedi no uba. Now once we share link no Facebook na fi ofufuro bin so etumi ahwebi. Good morning. Good morning, Hitman. Dixon Bada kokwa kujeje achima dikuru Dixon anopay mamitio. Anopay medaste. Anopay basayi adom e chirechedi ampo Nyankopon. Nyade bi oye ne soronko nenso wa ye no amamaso amame eda na se ebo me mu asika che ne se meda na se eda na se mi wie ne sana meda na se ma wi aseman ne omangana omampan ene na abuafo no nyina meda na se e me di refa nko fare bai ane ne adwuma ya fa Hitman sami bi amen. Amen. Yeah, that's a so so what to me afre adopay na wode waseda wodi aba. Good morning. Good morning, Daddy. Me ba jo anti comfort adopay wa bom to say. Daddy, adomo. I don't have that. I know better that this one. Emma, where ready? That mamma made the young one. Nana, Martin, me pastor, Bishop Niaku Australia, Jubilee International State. Hey, Bishop Niaku Australia, right. That's mom and young one. Me mamma nana masi. Yamisra Obia, Yamisra Mosoko. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Which one? Me patch your from saying.
I'm innocent. I'm question on why I say. You innocent, my minty wanna pay. And then the award they are seeing if you are funny, na lawyer audit my yes or high. Ya make me can say accident candidate that and I mean so far kunya we so ya pressure far from dear kubayin na kankani ya president man kasadra to kwanga sabe you are obia bo as of what you can home on fan on call as you on fan on bay. Amen. Good morning. Good morning, Brother. Me pass you for say. Mami ti wadwa. Amen. Baby ane dia odeba. Yami nshirawo. Yami nkoso nshirawo. Baby awoka yakoma to yen. Ana pe me ne memba ne mebusia ne menuanum. Ene me ndamfofo ye say yami nshirawo. Ana pray that I say wakwenyi nemu dia wayama ye yetumi asori ejira ye nanso na ya ntiate nkabone na bojari dia frusa ne kechamada bojuma na ye nadumala kwa ye dana say wakwenyi nemu ana pray mi die rebusia hye nyaminsa radiombo bia ho ban wona dum ne wo humbo mo ntia dana say wakwenyi nemu. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Brother. Me pass you for say. Tamagini prampa. Obama give my minty wanna pay. Anapa we nyankopon wo nhira wo ne asema ade abawate nyankopon nhira wo paase ebetie ne boye branka beboa ye papa yonko dudu nti na koto wenye tiri anapa nyankopon nhira wo papa ifa kwanya wo so chia area mama wo pram bra kwa amia wo tom papa pram last stop anti magi ene o mo mutimi fe odi ye nyina erade nkan nyina ho na odobere me manadum. Amen. Amen. Yeah, that's a so. But to me, afraid and pay. Good morning. Good morning, Minubama. Me pacho and pay. You're for saying. If I show your friend Felix Bell, the Casafri Enquires, you were yellow crobble. You, Felix, my minty wanna pay. It has a woman acquainted. And no pay, dear. I have to duck a sepa and I'm within my Radinian compound. A son is a selection, or yeah, and maybe you know. Minima bushing for you or the yaka. And Kona or the man, anything you know, Jensu or the Biamaye. The name is Yere, any ma, any me bushing a phone you know, you are in Kwaha. Any Presley a Safoman you know, you are in Kwaha. The Dara Dias in my Nina, as I say, a Sunday in Kwan, a chay and you. The air can say, a radi, a fida Yaudio, that was papa, and then so what's Andomie. Did I say? Amen. Yeah, that's also what to me. A friend of pay 05934065650534050199. Now this one says, good morning, Brakwabna. I thank God for my life and that of my family. From me, Elvis Ferro Fabric. Anna Mede Eba Anna pay Elvis messenger. What you banner pay what you so. Good morning. Good morning, Brakwabna. Mrs. Minta. Yeah. My dear, you know, pay what to say. Yeah, me I don't know where now also. Men so me who your papa. The radio singing your wire man. That's what I'm saying. So then the radio name. Oh, you near the baby, they are changing. And the place of your mother, but the mojo, you must return here. I have to say, one son and on the dinner said, and I ye. No cosum boy, and hope by a few corny, a few back. Radiant and enough for my uncle, you need your son to say. On boy, and hope by. Now, dear Chinese, you will see your home, a cattle sumpa. DLFM ebusia kasi ya mochie mo hontino mo be bom pampana ma ya sorry e de ehusie ni odaw ye ahye ni de enyonya ene ne oye ma ye de ni de nyina ano pe royal fans fo erade nti na ene mo nchire mo me sa sa kwa de 49 aw ye che ma ba ko pe reverend erade nka wo ho erade nti na ene mo nchire ye nyina na no pe ya da ya sorry ba ko be erade shura no ye okete oh motivation de bia o de o ma wo de ye femu Debia wo de fa adisua mu na nya wo ka bia so ta akoma so na ye no na se benya akoma pa na ye be fa na ye de bebobra wo na nya me de wo ye na no na de wo ye na erade on shira no nti na ni nchi o ye ba pa nchira ba nya me nka no ho e wo Yesu dim. Amen. Amen. Yeah, that's Mrs. Mintasano pay. One so what do I say that about? We say good morning, Bracom. Now we thank God for ushering us into a beautiful Thursday morning. May his name should be praised. Amen and amen. DJ Ghana man, Eddie Free DLFM, and next bitchly and Odi Fria. What about and I pay? Good morning. Hello. Yes, man. What's the Anna pay? What to say?
Nyankopɔn adom Hitman me gyina me na papa. Eda nyame ase. Hitman me ka tafiri odobro ni kanhye. Omo ayeme omo bi omo ne ma so omo ton ade no. Onyankopɔn timi nani efa nkyerɛ wom. No bi enya bibi papa efa ko ni fie. Hitman me da tere mu tinko Onyankopɔn omo bro hene, therefore hene, bamfo hene. Onyankopɔn ni tumi no eso kyɛ obontam. Ayi wi asa hohom nyinaa koto no obontam atontom no atete. Sɛ Onyankopɔn no me de atama no. Me de nyame ate ade ma me wofa tami bi nyame nya ne kasiye nhyiraba. Me de nyame ate ade ma DJ Zigibi. Me de nyame ate ade ma Tatupa ladies. Auntie Mele awo Japan estate. Me de nyame ate ade ma no. Mama awa Taribucho Majo. Me de nyame ate de ma no. Lizi awo Santo me de nyame ate ade ma no. And the gifty ata owo Tema Gulf City. Me de nyame ate ade ma no. And my Janet awo Medina estate. Onyankopɔn ko bibia na dum nti amen. Amen. Yeah, that's what they say. So, what to me, a friend of pay now with the message, Eddie about. Do I edit the message about an appeal? So, good morning. Your friend me do I from Christian Village, and I think, sir, the message what the about I don't know 0593406565. Mami, I ran the free poker. I pay. What's what then you can say? Na damfo any issue. Mami, I ran message up with the free poker. About an pay no. Good morning. Good morning, GT. Me ba che fro say. E frame ofie casino tema. Ofie ma minti wana pay. Yo, me da radia se wa boy ho ba me ne me yire ne me ma. Na me ti si achi. Me do to kwan. Ye da na se. Wona dumunti. Amen. Amen. Ofie da si achi atema fo nyina. Chief Osebo appear the message aba no pay was wo da Nyankopon se e ma na busua titu ne ma aseda Osebo apia anafe insure Osebo apia chief Osebo apia messenger wodi abano no Henrita akua mo abo atensa no pay woda Nyankopon ase Henrita edi fritama wose woda Nyankopon ase so wabo ne ho ban ene na busu nyina. Good morning. Good morning. You patch your saying the family Daniel me first Newton DL Daniel maminti wano pay people tell me straight what community say one ma if to fire would my every and the me say DLFM me say biao if you want me woman Lumba FA sa mu frame o fi hono mu Lumba FA wo me Lumba Lumba my it was see any unpa would say machine would my wo so machine wo ba kai nipa to go dia wo say say mu so na the party mo juma so juma ya mo ko mo yima kumem amfa ye juma papa ya me sure amen me ma baby obo dia root grace Frida Esther baby obo bi am de mu ko hye won papa bobo ma mi ire obo sika me mai de ko me ni be kwa za iwo me friend so wamfa papa me jan wadom se umbo pa ma me ne kwa da wo mo sa me on mi chemba bio me do ase wadom ne amen. Amen. Ye da se pasa won so watumi afra no pay aha na ye di aseda besi twedi ampo Nyankopon wondom enka ye ho won mo ye ho ban won mo yakoma so ade nyina. I think say we came ora sam okwadwa kwazigi bi sa na pay woda Nyankopon ase papa apa eduma na busua titu enkoma Kendra ene busua ni nyina wo achim odan asane ora sam kwadwa kwa ozigizigi anapay so woda Nyankopon ase ebra ye frifie Nyankopon dom kan ho won mo ye ho ban ye na ye kopa adwuma wo ma ye nsanka bi de ye kwa koton no Wama yento adominiti amen.
DLFM 106.9. All the latest around the world of sports here, bro. And Razian and the Blasters of Ghana. Head coach Abba. Bismarck is out of here. What's not said? All the latest around the world of sports. Bismarck. At Nasa Marian after me, man, Bizarre Quaba. Nafano pay a good year, Musam. I crowd of shishano. One from Brian would deal. 106.9. My busy and I'll pay one promo to say, Mr. Hitman, you're doing Yanko and I love your shirt and your combination. Thank you so much. You're looking so handsome this morning. Sana Bekacho. Why if papa? Birthday mood nana, he said, Assatina. What's it? Birthday mood in the dress in the 2020. From now to say birthday in baby we end here. Yeah, the patu pound, you know, African print. Kaftan and the mom. That's a birthday, no fancy. Oh, yes. Hey, my godfather birthday, Anthony Agro. Yes. Me Jinam Pampe. I see. Right, so Pampe. And the birthday when you have papa. You be dinner cassia so pa. Mate, Yanko show. Birthday with him. James 127. Birthday any team. Oh, yes. Team is saying James 127. Nyameson pan is here. I see. Into the end, Chembe, better than it, no power team or teaching bencha. What a file Bible, neck kinds of quotation. What's it in kind of James 127. Okay. So, Bible, one now beat me quick one pa. Not in my okay. Yes. And Yami Adma, Medra de Bay. Birthday, no, when you are Bressa. Yes. I see. Right. But Bismarck. Now, what I want to say, of our sister now, he's going to score more. Now, and I pay, I am in TSC chief for Sebo appear or send a message by as early as 5 a.m. And I pay no pepe and a chief or Sebo appear. And then the message eba yeah. And the message achieved the by and say the Blasters coach is in and of is going to wear the 20 jersey. Hey. Now 20 as a kudus nation. Sasa kudus a pra. And the watch chief for Sebo appear air casabno. I say Western means be air coso. I say Offer is going to wear the 20 jersey. Of a management team Nangasa. Come here, I say. No, the Yomoka be no crow. They say a new coach Beba and coach Naba. Yes. And they say a coach Naba of our best at it. And no crap. And pedia air banner any goes are wafa air shishano HS wafa but to me and the attack no offer are you going to score or you're not going to score? Score more. You will score more. You know what I'm saying? You're gonna score more. You're gonna score more. Yeah. You've scored before. You score more. You're gonna score more. Yeah. That one is beyond the scene. Okay. Great. No problem. Don't sell it out. Right? You understand what I'm saying? Good. Appreciate it. Yeah. Officer, appreciate it. Yes. Appreciate it. Not just say he's going to score more. Yes. Na chief for Sebo appear. So offer. Ebesha 20 Gs no. Offer and I pay what bomb design. I want spring it up. Now I want Samra back. As I said, you're Medin Kunim. Bono Krama head. I shall go. Munka shall go. Wavaso I shall go. Yanka shall go. Bismarck Edusay. Man busy. And I pay
more promo at his offer say he's going to score more. Born the crowd head into new blaster coach Awabano. Yes, Rena Nidiuma, yes, Saturday and Sayam. 1 hour offer and start it. No one spring it up. One sound sombra back. No one funny tea and cabo into a mufamae. Man be say Ubrim Lumba in super natural mineral water. Ghana for 80 young quay. Right, Tabusano Pamimo, Chimo, Quaba, Quinson, Cosocrama, deal. 106.9 mega so a good demo some papa the sumo jumadi kasi so when asujwa idea can sempono and it has some Obia jumadi asujwa what birthday man Mr. Hitman Godfather and can son of Ponus lazy memo di jumadi and so chamuti also nya jumadi no a chichine bench baby beer on so many touch madi as a baby beer and so sweat me on camera so best man can do say man be say masuma good demo samno and I jade bania try say dia medical di come shampa cho juma friend say Lumba super woman I so mutimi kwa mo masfo adwumade no enso abo mo bo maso adwumade na se agude mu nsema mana ne nkomo no ene ade e kan se fisa mu nkomo nyina no ya jimno ade nyina so ma e wo adwumade so no pa wo join show no live on Facebook capital D capital 106.9 mega so images outdoor videos outdoor pokra ene ade e kan se reactions no abrante friend say Michael so coach ana de so so nyina no enso de ma ade e kan se YouTube and Facebook no so na se on sanso to Jumedi Shasia as usual flying number dear 106 and Kofon Cross Amana Nincomono later singing an Ediguana Fence no when Sans Wetmia to Jumedi Shasia me Patra Brante friends said John Stones we see Academy Manchester City team no reporter mete NSN next season a Brante want me to aso and soon Dijuma and former clubber your friends say Man City Nina no NSA Brante and also ebe quas free agent and also your reporter men say Canopedina no and Shema Jumedi Bibi Bianso Timia Kanima Brantia, your friend says, say, you know, Brosiakan, and showed him a Bayern Munich team. No reporter meetings are Brantia Copra, now we know a year 3 to 4 months and a Brantia, one also quite if you want to miss Yakan, and from a Bayern Munich team, now reporter bar, and he says, say, World Cup, and Kaito and Osem Ponebetoja, and was US, Canada, and Mexico, a Brantia, so why you ruled out 20 minutes, and Shakan from a minor, your friend said, Germany to assistance there, a Brantia friend says, say, Nabrino, me patro World Cup point me kobi and also bad news e free opa yadi nyina so so mujubedi ese bibi bianso etimi akokana mi patro me nuka se no wapani e friend se Silvio Baldini wano e interim manager and so de ma ade kan se Italy national team no reporter meeting ye say or the new reforms and eba we no ya kan se new king new law and say we are Italian player na say ye from national team nim the likes of Donnarumma mo na say ye from some camper was he say no more individual rooms and the players no and pempi omo nko no mo that time no say two in a room and also come up any friends Silvio Baldini one interim manager so the man Tamina your friends say Italy no and so the Monte Sancho no say dear friends cell phones mobile phones no wa bande and so camp and am part when also dear cancer strict breakfast shadows Indiano Pebia send Michael so coach of Fifiba now Fiamma din so yi breakfast no our lunch bag ni mama no masa and do so say we Italian player now ya board on him came breakfast time please and yes so because me Donnarumma me a senior player and also posabi me mo mi BBD enti won kwa enkofa dia can say breakfast no and also come up penina your friend say Silvio Baldini one interim manager Edema Kla na sempo no one my friend say Italy no one also timi aba Montano so come kefi oba edina no and shema enra me break it down and shema so penina your friend say Liam Resonaya where head coach and so the Chelsea team no say ya one in concern ya pomo ya jano kwan now reporter mete and he say Chelsea for and so ebe pa ebe mo pani we £4 million when him say ankani na sen ko timi dia dia kan say £24 million now Chelsea for penny for masa wamo ya smart brutal him say no kasa no wamo dia dia kan say break clause and so share contract him into penny we £24 million one jini na e ya £4 million or penny na your friend say Liam Reson now so no waje and so our dia patron say ya and we told that after say ye one in concern simple no ye jana kwa no see reporter men say kadi nyina no and so man after say ye job penina your friend say Liam Reson na kwa no me patro openi your friend say Gary Neville one a former Manchester United player one so din come aka was here come here say na Chelsea owners no woman nim de omo ye I ban sign ana wo sign player wo ko former
some make a chitima, Wutimi man is 6 to 8 years contract. Was it Charles Winners? No, come here, I said football on Yana Casano, woman tells a Yente Gary Neville, and come on the Tuja. What would be other words than to say that, and when the results aren't good enough, a manager gets sacked? But come on, I mean, Cucurella and Fernandez, experienced players, the only probably 2 experienced players that Chelsea have got, stitching him up in the last few weeks by calling out the fact that they basically love Maresca. Well, they weren't doing that well under him. I think Maresca's a fine coach and a good coach as well. But this policy at Chelsea, this plan, I don't see it. These 6-year, 8-year agreements that you see, it's almost laughable from the start, whether it be for a manager or a player. The owners haven't got a clue what they're doing. What will be Henti weye and come up and your friends say Guy Neville and also a former player in Manchester United team no and so a DFA Chelsea club no ya didn't come on don't you announce so much media say when some sweat to media say no can say there a brand here friend say Patrick Dogu when you see a kind of Manchester United team no say enra you know current thing a brand no was starting a year training to good news pa and so the Manchester United team now ya didn't come out to do announce so much pay and what media say when some sweat to me pato big game ni toja e wa tefo Burnley trafie and Manchester City the Randams after 90 minutes no na Man City sweat me as a Burnley e ka ba comment me anti na enra me pato sa results ni toja no say e confirm Burnley and so ya relegated say wamu kopiem e wa championship and so e ya nkoma akrefi oba di nyina no and so man enra me pato Barca club no and so trafie Spotify camp no and club friends say Celta Vigo boy na weno a 1 goal victory and a Barca club ni sunya over club friends say Celta Vigo unima brantia je friends say Ferran Torres me pato onya go na go ni munyina no je really say offside after sa brantia no and so ka ball to atena mu pe and say okọ touchline so obekai Barca die for na kwada kitwa bia me pato friends say Maria one so etimi kan chingu ye due to cancer no and I say brantia no so dedicating go no and so etimi de ma akwada na nei me no ka say on cut as a first as Maria anti Ferran Torres go no say no and no dedicate and so de ma Maria ni nyina no go na ntimi engineer offside and 24 and so je no choose we no e ade na wa chogu ni just na di say your light will keep shining forever in us. Rest in peace, Maria Antiway, and so ya and Trebia as a Ferran Torres, Sakai, and so the man Barca team no, and so as a watch Ragun and Digestino, and as simple in and anima, what dedicated Sakono, and so the man Quadana, friend Sam Maria Manuka Seno, one cat as the first as in Namno, Sagon and Sweat me and also, and come on, Kefio by Dinano, and so man a branch of friends as Jao Cancelo, and so at it's a boa. Me patro Ferran Torres said it to Atnema, and via on really no offside. I say, Woko post ya do an Instagram handle say way a offside. And you transmission live on Facebook. Just a line now ya drawn the BB Biada the perfect me patro Ferran Torres no now on your offside. This sounds a Celta Vigo. Amu play an ocean is shoulder now a way ahead of a brand friend says Ferran Torres there. Nini namno and Panifonsu release a go no sample a offside and also a young command Kefio by Dinano and so much media says Bibi Bianso Timia Kenra Ubeka during that time at Barca and so this Celta Vigo game ne Cosono me patro game no so posse 20 minutes. Nina sa brand be answering a cardiac arrest. Just say Ochari na kuma ni sizi entiness and panfo between so it sounds a real nippon kwun yase dear bia na reporter no permit and it's open in and say when you fear the siano 60 years no so just say bibi bia dem no watono and I send what in apo watene pa etimino ka said ye no open in on so copy mu and so Spotify camp no monitor Barca and so ni Celta Vigo gamer me patro cardiac arrest no and so etimi satin reporter mete and a prize say opening no one in one thing and they say bibi bianso dam and also come akefio pa yedi nyina so sumo dwuma say no me patro Barca and so actually leaguing him adia can say 9 points. Enti Madrid de hombeting weno enya Arsenal ana matra ya Rama adia kan se Man City abeto mo enti hombeting panso ma Real Madrid team no se na hombetimi akache Barca and so first position na reporter and I say come if you ba no se na say Barca I was just 10 points away now mo so atimi age La Liga no enti best 4 games dia Barca etimi win to aso ni nyina dia me no kasa this season Barca and so first adia kan se Spanish Premier La Liga no and so
enso no so enkoma efi obadi nyina no so ma ewo dwumade esi na no Lami Jaman Nasrawi e bona enya the only goal ewo sa game ni madema Barca wo bob penalty ni wie ya ana oto form said abi ni mpomu enso edodo no entia metin se Lami Jaman no eye hamstring injury nti say bibi bia so ankonka Lami Jaman I'm sure for the rest of the season when Timmy Ensia came from a Barca ya sure say Lami Yaman so no want to bet me out on intem na World Cup me patronu su toja nyankopon ya aduma June July no wonu su bet me akogina na so akonkode ensure dem man na friends Spain nso eye nkoma akefi obadi nyina no ensure so mo dwumade say bibi bia ensure Timmy akonka nanra abrante friends Frankie de Jong enso enya 293 games Edema club friends say Barca me no ka say there one on the Dutch player one so etimi anya more number of games in so no enso etimi adama Barca team no and also enkoma akefi abenti Michael Okocha obehwere say images no enkoma na ye di no da to so na bibi bia so etimi akwankan na no big game ba ku toja we no na ade kan say Coppa Italia winim say we no a semi final second game no and also timi toja na Atalanta and Lazio na boy game na ande 1-1 on aggregate ekowie 3-3 entina we benya say game no and so betimi travel ko penalties after penalties no and Lazio so etimi awini a club friends Atalanta me patcho Lazio etimi share 2 our penalty shootout nim and Atalanta so etimi share just 1 entimo bo 5 penalties mu share 2 and 1 dem asa na say players enra wamu bogu brutal ni nyina no Lazio goalkeeper and ono so etimi ade kan sempo no me patcho man of the moment one so etimi save Atalanta punishes outdoor pina and so asa game ya den komano ni nyina so sumo dwede si me no ka say dia ukopie mo man friends Italy dia Coppa Italia final na ya set eye Lazio enso ne club friends International Milano and onso enkoma akefi obadi nyina no enso de ma dwumade se bibi bia so etimi akoka na kopiem enso man friends Germany dia me patcho enra semi final we no eye dia bi poka first leg ni and as first game no etoja Bayern for Leverkusen and Bayern Munich enso na de windam so na me no ka say dia Bayern and so etimi share come you know Bayern for Leverkusen so no entimi antientia na big game etoja me patcho Freiburg so no and club fans Stuttgart club we mienu jobe wini bia no and so ekosha club fans Bayern Munich and so e wo final na sentia no and so enkoma akefi obadi nyina no and so esumo dwede so on this note ye betie from there say efisam nkoma no ye de nyina so abasumo dwede so na bibi bia and so atimi akwankan ye sha se dia medical din nkoma se nei and so be na onom ana sempo dwumadie bai kra ana wudi ba bomaden na wa ma nsan so aka baade kan se Lumba nsupani bi esanse no na se Ghana fo so agia tuma wo bi bia so bubo bi Lumba nsupa de enhwehwemu adadi pefese nei emofra na ya wo mototo fefe no wo di bi mo wanom o ma pomudin ejina bra no mu no mpe no enso ejina bra no yenso ya ma me ne yenua ma no ma me pacho mafo frompo ma wo foforo no Lumba nsupa ana me kan fere ma no pa upe bi ense wa bubo bi na se bibi bia enso timi adi dem na se nufu so ade mamofra no na se nu so timi ada we no ya kan se emu ada okroagea enkwada ne no ma me pa twemfa nsunsu aso boni bia enso me na yenua no anasempo no ya mafra no omo so ekosuku no mo me popu be pabi na se odi asha princess ne junior lunch bag nim se ne Michael so coach afifie ba ne wife afia madin so edre ne lunch bag man o Lumba nsupa ne bi she man no sanso na mama papa wutie me anopai se junior ne princess nsu kosuku dia oba mama de na se watimi ama omo ensa ka Lumba nsupa ni bi omo didi wia omo bubo bi esanse nei enhwehwemu adadi pefese amofra no noma ebi oma dwuma mu no mpe no eno nsu timi ejina brani ti weekend dia na sempo no dwuma dia bia wudi bia no oba mama de no ma nsanso timi aso Lumba nsupa ni bi oma dama agudie mu nsem yade ba ofa dusu no efisam nkomo no ana yade sum na senior Mr. Hitman Godfather enso di kan yade tu jama no se enra the senior soccer team the Blasters of Ghana your head coach opani a friend say Carlos Enquires and so touch it down ewo Ghana na pani ko ewo kotoka na say kramsi yemfe no Accra International Airport enti pani ko Accra International Airport Ghana for man dodo na ne mapa dodo na atwe gitwi momomepa ana mdi ko opani na friend say Carlos Enquires Ghana Blasters head coach no and so ewo ho enti wo dwane show no live on Facebook at the time I touch it down just say ana say Ghana national anthem no enso etwagwe yen hwe se ne yenhihye no enso ekoe
Yetini say Janese, the senior soccer team, the Blasters of Ghana head coach Openia. Your friend is a Carlos Crew and no, what touch it down Accra International Airport and nay, Yanso Yetime question and Nana, me pacho Ghana head coach way. And so Ebesia Media Nese, what in command to answer some mind Conco Ghana now Penia. Your friends and Mr. Ria Santi Chume communications director at the Ghana Football Association wedding come Accra was here in Ghana. Me pacho NJBI this provisional squad Yade Ebeko World Cup no and so Betuja when he actually say Mr. Dobel and the chief was a boy omu play and answer omu agenta. Your friends say Wafa Obenya call pana yentien koma Mr. Ria Santi Chume de Tuja. For that, we have to name our provisional squad in the middle of this month, and then the final squad will be announced. Next month, and then the final squad will be announced on the 1st of June. What I can say is that I know people are expectant. There are those who also don't believe in the team, but that is part of the process. Because results have not been friendly in recent months or in recent games, but we strongly believe in the technical team that we are putting together. We believe in the competency and the experience and exposure of Carlos Queiroz. He comes on board with loads of experience and loads of expertise, having worked in South Africa, Colombia, Iran, Oman, and his native Portugal, and he's already also been to the World Cup before. So I'll say that yes, the Black Stars. Communications director the Ghana Football Association Penny friends Mr. Ria Santi Chum and on this Sankomo and so the middle of next month provisional squad no a bar nese wofadi wo munko de nese obeko World Cup na wofadi amamu dia nese ho be den ye de ama office and the provisional squad ni mu a on 1st of June na ye be opening friends Carlos Queiroz and so e be selecting the final squad akopiem World Cup na sintie ni dia kire squad no de be to from bia no ye be som Ghana fo ne atiefo and so odwuma de so na ana sempo no wunim se me no kasa dia ade kan se senior ana se African Senior Athletics Championship no e ba so e wa Accra Ghana na sa dwuma de no e 8 of May to 18th of May next month and as I come and say Jumadi no so opinion friends Fuseni Bawa president Emma Ghana Athletics now according come Accra how am I prepared towards this idea cancer championship yentie Mr. Fuseni Bawa president Emma Ghana Athletics. Even though we are doing well, but I'm always having that tendency of not meeting or not living up to expectation, so that pushes me to do extremely things that needed to be done. Sometimes people accuse me for not opening up, for not getting things done through people, but most people that I work with, if not my office, they normally don't do the way I want them to do it. And I don't want to fail and I put the failure on somebody. And I also don't want people to help me to fail. If I see that you're going to help me to fail, I'd rather do it myself, rather for you to be with me. When I fail, you turn around and accuse me that I have failed. So in that regards, I try to do so many things with my small team so that we make it and get it right. Initially, people complain, but at the end of every process, they become happy, and that is what we are going to do. We have experience in organization, we have experience in managing, we have experience in giving the correct timing, but we are not relying on that alone. We're still preparing ourselves. We're still train our, even though. Mr. Fuseni Bawa, president of the Ghana Athletics, and all this and come away and so assume how me patron in the Juma Diamudi and so say and you can say African Senior Athletics Championship ever toja and so Ghana and how one more and see and so they share side you not twice so Eddie Commerce and Yashanimu or idea can say over 1,500 athletics and 400 officials and I share him so on PM and I film pono if we are seeing what athletics idea can say president no Sebastian Coe one of me attached down Ghana Yente Fuseni Bawa president Edema Ghana Athletics. We had almost 51 African countries sending their entries, so the participation were almost hitting 100%. We are expecting 1,500 athletes. We are expecting almost about 400 officials. We are expecting, President Lord Sebastian Coe has confirmed his participation. He will be arriving in Ghana on the 9th and departs on the 13th. He's coming with 3 of his vice presidents, his special aides, the
council will be meeting in Accra here on the 10th. All the council members of the Confederation of African Athletics will have their council meeting on the 10th. That means that every person who matters in athletics in Africa will be in Ghana, and almost all the Lord Coast office in Monaco will also be in Ghana. So it's a big platform for Ghana to exhibit itself in terms of. Wey Ghana Athletics president opania friends Fuseni Bawa nkomo ade sum ye de nyina no enso asuma no pa wodwumade no to aso di nkomo se nei athletes no dodo na mpempi ya time for ye ni hu omo ye be hu omo a TV so na sempo YouTube ni ade na ye say championship to dwa ade kan se Ghana ha ne de ye betimi awetene se top athletes banti yentie Fuseni Bawa nchirimo de man. I'm excited because not everybody have the opportunity to watch them compete in real times, in real lives. Most of them watch them on TV, on news, and here the case in Ghana, we are bringing all these top North African athletes to come and compete. So people have the opportunity to see them live, to see them, say people around 100 meters, that they're going to see them on TV. Maybe you've never seen somebody who has run sub 10. In Ghana, have opportunity to see people running sub 10. Maybe you've never seen somebody who ran 44 in Ghana, and you are going to see people running 44. You wonder, so how is the 44 race look like? And you're hearing Tobago or hearing Sambini or Chibet. Where President Fuseni Bawa ada anasempo Mr. Fuseni Bawa President of Ghana Athletics and this ankomo we nyina no asumi adi nyina so ada dwumadi esu ese bibi bia nso etimi akonka na kopiem e wo voter region dia menu ka say division 1 e ma no say eye ade kan say middle league ana be koso Friday ja ana etodwa enso e wo ade kan say voter regional women's division 1 league enti middle league no e be todwa e wo whole sports stadium 4 teams ana menu ka say omu kohwe animu na say omatimi abo ye pe club wonu so betimi qualify ba ade kan say premiership na say na community zone no ye wo Adidome Unity ladies ana Bakpa ladies ana Zombino eya Anglo ladies ana Mepe Peace ladies na match day 1 no eya Adidome Unity versus Mepe Peace ana sa game no eya 8 AM Friday ana etodwa ana Anglo ladies no ene Bakpa ladies eno so eya 10 AM nyankopon adma Friday ya ewo ho sports stadium nti mukopiem of voter region dia me pacho regional women's division 1 league no and I see Omadumi de la guy den komano dodona enso esmen command anka dodona na wana so emre ne ko Mr. Hitman the birthday man enso so enya atena se coffee break no yenya akwaba ese nti ya se agudie mu nsem ne edisi na fe newspaper review no yenyina ofan shaba kwadwo same bi enso edebeso so na ya so no enche mu aden pa na enko ema ABK Otoke ABK ewo East Legon ARS runabout wa wana ABK wana pemenya ntia se wa bima wa monitor dwumadi ABK we heavy map fantastic good morning enkoma ana fe Jaskins wonso so we heavy pa see you Mr. George Dako we heavy pa no pemenya ntia se wa bima bibibia nso konka na bema ya no pa wa ma me na se efe papa mi friends am kwa sore bema ya kaftan na se memiem no bema ya na se wode slipper papa to me na se nei se mi si for ma Mr. Hitman kan for me santi bema ya anopa fantastic good morning enkoma uwa Madina Zongo Baptist School nechi a ana se oton slipper anti obi bia pe bag ne slipper there me kan for bema ya enso de ma na se wetimi abomode na man sanso akabi ana Sam J Bakery Mama Julie ana woni ukunu Mr. Samo ahene afo anopa ma menchiamo mu heavy pa fantastic good morning enkoma manya na ntia se ma bima mo monitor dwumaden ana Mr. Nice Guy uwa Madina Mr. Nice Guy fantastic good morning enkoma anti Mr. Hitman my fancy right. Na birthday ni dia still na igusu wom birthday mood activated makase na se birthday ndru ho no ana me say yes agro be so efra no pa okay enti ubru ensu ani ntam so a ene wani yakoko enti me say from now to Monday to Tuesday in the kaftam front and back Monday in the white pa mashadama me fashion designer pam wa twiso na me dey share me wardrobe me nyantia no ti Monday no pa ne de
pesa me tonyo ma wana mate me prepare ma me pe guitarist bi ma organist bi ma na me nya worship bi ma me fa nwa hum mate me so be dey ready me say me simisi o mate simina so brutal mate mate that's it. Thank you so much. 15 minutes after 7 a.m. here how you deal Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi in the air. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. Oh
106.9, 22 minutes after 7 a.m. here. And it's a beautiful Thursday morning. Anidaso. All the top stories, major stories making headlines on the national dailies. But Johnny live on Facebook, live on YouTube, on DLFMonline.com. Stay tuned. Good morning. Yeah, good morning, Brakobna. Na anope wapom te sen. Ya me adom bibia boko. Yede nyankopon ase. Ene ya wada fefefe. Oforiso ebusum ne da toso aduonum yensa. Won fempim yenu ene aduonum sia. It's a beautiful Thursday morning. Well, today being the 23rd day of the month of April 2026. Anope ebra suko wakrata moboso no ebre na so a wodi ba bedan Ghana etiefo wona wotie DL 106.9 na anope chietiefo na fi yentinsin komonim. Brakobna yemfa na asema nyankopon ewo nhwesopa odi ahwe yenso. Ehumobro de aboye no adoma odi ache ne enkwan we yemu no yanye hu adwuma bia enti anope ye kase boborobo ade ye twede ampo nyankopon a obi anim bebia ufre no obi anim bebia wokro no anope ye de na se na ye ne ntontoma odin ewo nhwesopa wode ehu yen eno agene yemfa na ase mu odi ne nchia ema ye tiefo mutie anope efiri echichire ne benche ye kase nyankopon onye wo munyina kase all the information centers ahodo ne nyina DJ Ghanaman ena ya wo no boss ke na odi onu nyina animum o gbetri station na ye DLFM anes anope nyankopon onhira no one na wusua nyina ya maame ya ntema ge edom no doso pam ka kire bedu tema edom no de nyankopon anim nikwe no mo doso entemu so mo biebie paps ahodo a mo fa yidwumadi nyankopon onhira mo taxi drivers trotro drivers fo no ya me nhira mo express VIP anope de ka ne se one nyankopon onhira ba akwa na wa hia pem no onhira mu nyina mo so amutie efre mo shop ahodo mu mo stores mu ena afinsu mu afiafie nyankopon nhira mu nyina na onye mu nyina kese titiru na adehia wode motem mote yanka no pe yache mu nyina right kwadwo me da se kwadwo no pay na me ne atifo ye di nkomo ne ye hye hu crying and nkomo na mebusa na se kwadwo who is your friend
Kojo sam bi hwan ene wadamfo ne de woboa wo wadamfo ne de se wo ye mistake wo chia otumi fro se kojo wo tene to otumi correct wo wadamfo ne de otumi hu se sabe bi wo sa dream we o wani swade hu ntima memmoa no na mbremu woni ne sa damfo no sabe mpredua sa wadamfo ne de adamfo na wo kura wo tumi gina wachi kata wachi ehwe nipa waje wo na wachire no. Who is your friend? Yes, it's a menyon kuna menche usuban. Yonko dudu nti abu akoto enye tri. Obi so beka se nyonko bi sinonua. Kodo adamfo nti nyonko nti na obi da fiase. Adamfo nti obi awade abono. Adamfo nti obi sikasem ayabasa. Who is your friend? Kodo ane ne nkoma no pay na yebo. Black obra menase na yemfa nche metifo bi. Na ye kan yonkosem a ayade ba ko a me in particular. Mani nhyɛ da anye ho. Enam de wi a mepema brabo nti. Na anyankosem ewo sunsuanso bebre woni pa brabo. Na de ba ko a mahwe edi mani adi akire wo manyi mu no. Ene se Ghana no dodo na ye de na ye nam no nhyɛ da anyonkofa. Akoya de se memfa me ho bete osimesi na me ho kyerɛ me awaboa me na de nam kuruma. Dodo na ankasa nhyɛ da anyonkosem. Obi pesi akoya kakra wo no ho me de me ho beta na ebi a menya kakra hyɛ mbotom. Ene ye de ti kuruma se ya. Na ye ka anyonkosem pa de Ghana ha na nhyɛ da ni ha. Because se wo hwɛ se de Yesu ne ye ban tie na ana edene ko nyonko de enipa ne se de otibia na makomete mo ho se modi moagi mo ho atum enti no oboa na waboa o edu de de atwitwaje no edu de wo so ho kyerɛ no so atwitwaje o asɛm to na wugina mu ma no mbeze de ye hu nti na meka sa ha na ye nhyɛ da ni anyonkofo sa because de wona ne kwa ne ba no kwa no pesa asɛm to na nka wo o medal o ukọ down no basoro kakra na onu be ye bosu na so waso ye hye enti we ni ye kan nyonkosam a enyeyi because nyonko ntumi nye saa enti no ade ba akọ de sane wote wa se odwen ho na hye ne so ne se no man ketenketi bi ho no wa hwe ye mimi sei ye wadwuma ma ye wadwuma ye pon ya pon that's me life nyina no me tuwe mi ni nyonko bia se madam foni o ye me serious friend na we de me na ne de tirimu se me ni bi wasase no nyonko brebo da bi mi ni bi uhumi sa na mi ni obia no dabi epon amapon ye wadwuma ma ye di ye ho komo asa adwuma ye fo ye pon kofia ya pon mini madamfo bia ade besa na osimesi me friend ye ni atirimosem no mini ba akokora ma brabom mini bi but anya hwe ne ye webi no mo ho no ma atirisu tumi nipa no etumi hia ne ade but ho mo nya me friends me lifestyle no sa na me metie no but the person of anyonko a ese ohwe ni yie konsunsanso pi na wom a wa hwe ni yie betumi akofo ha e de abro so nyonko ho ka wo ho na aka no and ade ba akon so eden ne say enipa abefa ne nyonko no wo dan ho ko ya kokua mu nsem ahodo ne mienu pe ne cheye na abeda bonte nti we nyonko enkoma ne mienu pe ne die mesere mu bia nti o wunya dan ho a kire din ne toate enti we nyonko isi de wi ayete ne ye ho no enti na meka se Ghana ye nhyɛ de ni anyonko papa bia akoye de se ye ne nam saa wi hia obi na wo chia na good morning ade aba pa se anyonko pote se madam funi amne na ekɔ ne ba mne di atirimusem me ho kyere me oboa me be so me ho kyere me a ma no so ho kyere me boa no kituwa bi approximately be just 10% out of 100 enti e be sere so be anyonko de a so bo moden na utumi eko ema wadamfo no ojo sister yi shia brain no koka kyere na damfo se yamansa akosua ama onhwe bra bi amahia no wo se enche obeye me ho ade wato we amame wa promise me so obeye se amame ewi akire no na damfo no mum ena hye honom dodo na yanyonkofo omo ya mu partners omo no mu din konkonsa that is a reality say omo ni mo especially man no bebe na nyanche da yanyonkofo omo co partners omo no mu ne di konkonsa yeshia kofa we hu asama abansekuru na we di aba na yakeka manfo nsama na akoye de se di tadwe ne ade ba ye kan nyonko ankasa pa de a omo nya nyonkofo eni ntina de bia no maso ye hye no
because onyonko entumi nka nkyere ne se bia wadamfo wukunini obi ka so be wa me no nkwisi wachi onya papa nyonko ne de openi wonsempii ne wo mu entumi mi sa metu opese wasomdwo pa de a ensisa se nipa bebrengu so se madamfo no aso be yehye bebrabra abo asai enam sa ne ma fekuo ya de ha adwen fekubo ha adwen fekubo obi wo ho fekubo obi wo ho no ma edu weekend se ye openi wo ye ne den kakra wo no hu nyina age sasa anse watena se because ko no nko anka wo nko ba ma be frɛ wo ene yen kwa madamfo bi obi wo ho no ma pese ojansa no ma wa ya wo ntimi anya fekubo ntira wo no unni sika kro mbeto ama wo unni bi kro mbeto ama wo firi kro obi firi wo de be ma wo ade ba ko ma yi mu a wo pa wo mre ene nsawe oh yes wo pe bi a se ma me na akoto won nje unni sika kro de be firi se wo be sei what you say se duane a obedi on fa ma wo we say de otie mi enhya ne so pa ade ba ko a wo firi betumi apale makana bebire wo de be ma wo yensa peteshi enya nsa se moto ne star ne ade o apetishi no de obenom asentem saa no wo pe bia wo mre obefiri ama wo saa ma wasai kro etire din nti ebesere to me ne de wo pese obobla na aboni na ko anim a se wo hwe akwan yi because nyonko ne de memi se de ofa de lalai me ni tam kra no me ni tam medwuma ne mbibia me pon amapon me kufia ne ma ba kon se me keke se ne asa de ache hu de meye asa that's all madam wo frɛ me a ebi a ye co-workers you see the difference between co-workers and nyonkosem ne different ye wa yankofo ye wa adwumam ti ne ye be ya yankofo wa adwumam the point ya pon ye madamfo ni mawfio mamfie nya me no ne te me no nkɔ ha me no nkɔ ba bia so nyonko ne wa mfa enti Ghana ne ye nhyɛ da ni nyonko I say co-workers and afekufo e no ene di konkonsa bom ni ade because wo ho kyere wa mfiu obi ani wo krom ha no ma ye ka se wa nyonkofo e de ho to mo so obi opese oboa bia wo bibi ntira wo ye onim se kyene obenya ho so mfa so onya sa wo mfiu that is the reason nti me de openia nyonkosem no kura de kwoto anye training nti no wo fa de me ni da ho sa wa kro do kodo se woni mo bonto oh na den na anim nkawa so wo bonto ho won fa ne ho mo nkawa no kutudo nti na koto de ntia me yesa no mpanin se ahohene nti ne ija moyore na meja moyore na me ho ebe keka me na mentumi titin de opani nyansa be ne wo ene twitwa moyore no kura mpani kura so se abone takra na ma no ho efe ntakra bone de fenyam kwatere kwa enti mehu za abuwe ne takra kama ne ade na amfa nyansa be ne wo mu enti to avoid sa ne ma ne nyina no ekire din right newspaper review segment no ne Shraba kojo samibe kojo ubreni Ghana 40 Black Obra menase na yemfenche ma yetifo mutia no pay bio ne kasa twede yampo yankopon onhyira yen kuwa krata ahodo ne nyina esifoma no pay nsem na mode aba ne de doso pa na ye ba begimre na etutu na sere ne abasa ne ama Ghana fo ehu de ekoso ne de benyina ewo oman Ghana mde besere woto ayen ewo Facebook and FNC YouTube ya de kuwakata awdo nyina bigusu me wo frase Michael se ebeboa yen eyi obofo nko na friend Michael se eofianom ewo mena me wo fasi onkyra de bia obofo pe obofo an pe me chia wo no Michael se enti odi begu Facebook and FNC YouTube ama wehu de ekọ ene de eba nyina enti bomode ne share hodom ne kuwakata ne mu nsima da ya de ba no ye ma hunsu hu de ekọ ene de eba ewo man Ghana mu na no pay edikan yemfa daily guide okuni ku akrata no emfa enhyase yemfa enhyase daily guide odin sempi na aba anopensem ode aba no emu edeyi pa se anomanam papa a enya simkuma kram na ni nyina ne sa no pay ku akrata no ebo amane a cabinet atumi approve visa waiver ede ama amanamane pode miensa emu ode pa sa no manama pay no oswafo no ena wo hwe man Ghana amanane kita hudie so ni nyamfo Samuel oku jeto abuako no kreya ena oya adehia wono mo wo noton mensenim awo oman Ghana yen voter region nfoni da hanu misi Samuel oku jeto abuako chemzi de cabinet ajatum enti wonum approve visa waiver ede ama 3 countries anopay ode ho amanepo ede aba abeto edwam the sanso na workplace HIV policy launched
to improve healthcare access. And it is a ye Yababa Wapana Pumden Shum Titiro Edifa HIV is good the Wuria de Hono, a jabibia to me, Kama Honoma, Wamubina Kitina and Bette Sekama, a Jawubia, na Aquaco Pedro, not one on them Sebeya, Engonko for half of fro, and Fama Meto, a fufro swakata fa, a tussle dumiensa, a daily guide Kuakatenum, and what day Amanabwe, a day abetu jantuea mandate and non-discriminatory environment where HIV is treated as a chronic condition, prohibiting mandatory testing, protecting confidentiality. Nti edu baby abehuna obi koye adwuma ni pa wodi ese de wa form susu say they were form too much wa be each na ache na ade ade bi enya ni sa discrimination no yempa ni sa bio bi abe ye kama na eja echire din na yanko kopiem go women and leadership ko akrata na de bi aba na no pay odem wa fa ase ba kwa ne din ede Sally Benson na ko akrata no ne fa to so me no chire ma love odo lies entro NFE ejapade hwede Kumasi beauticians that spark outrage over rising domestic violence ewo mayim Intelo hosma beto kuakata din da so be women and leadership ema ene akane kuakata nim ebo amane se ababa we asante mantem Kumasi ayija eho no wote na we obi a chese we beautician ema yo mu yitire ni ade ade hyehye mawure ya bia bo adwuma pa no ho efe na obey ne koku han pam na ni nyina ne se me wo fa sibei onu akitane nsan no adwuma kama woye bibia nhye no so ina one abamu abia na so owura bi atumi atena twempona mfinhia ne pode eduntam ni empona ba ko 10 years and over na wono ma twempona sa na ade na ona ne nkanchime mentem was kakra beto omuntem na nka ne kiremi se ne hokafo no ana ne mpra no din de Francis Atta ma me kuromi Francis Atta de Fantinho Francis akofa kawabo yo na enkra ne kiremu a o matena be yemfinhie du ewo eyija eye maxima ene okumase na ntiase kaka ntiase bi ne beto omuntem a mentem ho ase kakra bi ne beto omuntem ewo oforisu busuma mu ne toso dunan ewo fempem bienu ene aduonu ensiemu na enka ne kiremu a owura me Francis Atai onka bi nhyiemu oho no mam onimpo de omo kirem kura se na ja wakwa adwuma o mafie kura ena abaye ya ne den edi Sally Benson na danfo ba ko kire ne so matese Francis Atai omo so de ge akwa dem ho hwe omo so de ge akwa ne dem ho sisia ono ne edi agro ne ade nte mo ni nya den na obi je ompuna firi nsem ena beba we e ma na ho ye ha mirika tente na ode na danfo ba ko na mo ho ye ha eneja wonom ekufie honom wonom koya kesaba we nya botre ba kokora Francis ba ya no to hye ne so na ode na pese o kire me no de ma ya ma wunyina ntenso wani me ne watwempra mfie duni wunya nwa ame na wo sa twempra o machi ene de besi gidi o be met o ne sap o kekra asama ba o kire din be ma hwe a ja ba we keka ne ho bio ene otam no ede ne to no ankasa ne kem ed ne kwayere sabi okudu ho no ma doctors echrim say 10 time ababa wa no one ton kwanta o mapan fi say owo bofo abefa ne ko okwa kire ne nsem wasama de sese die on kati asofo ho bio mam sese mi kese mi wo fa se ne din ed Francis Atta wakaka senseme ewe posifo akachi a emra sede mpeni aka no petapapietu de na emra ene de wuro de sese die petapapietu emra be wuro ma Francis Atta emra de nato ne level wode ne beto ne level na ekina hwa de a wapin de sese die me wo fa se Sally Benson ana ba mu wu ato ne nsa ede afra no kro no ade ntira sabe bemma ho jolosi sa ejimisem na aya ne binimo ya ye ka mento sabio unza ya ejimisem isi ni ma bi ho no ma ye ka ejimisem totally enipa na twempra anwa no okwakono no ntokwa sabe wadwen nya adwuma yei ene ya ye ka wo fasefo ne ntiase no ni ma bi ho no ma we don't do it
even podipa wawara no kra no ne ma bi ho no ma yenye na mo fasifo no obi twem praka na kwasia pressure de ato no ho so gidigidi na ntokwa I mean madwena bofom ana bibi se o madwena bofom ene na ekoso yi aba wa kama wanga so abie u shop aye wadwuma adenti a wo mpona kofo ba foforo entu akoto atwede mnyaku ne wei okaka na asem se ni a kira moche e wasamado ene mo fasifo no mitu omufu frebe mana wa mfa wonte ase giti ntokwa ade agimisem nie e besere mo wada ne mabu ho amfo ma adwuma ma ne nya adwuma hu empona twen keke o menya ku urade yankopo hu mobo eya me yapa because baba wa kama oti sei sabe entidie pa na be kire so wa ntizabe wonu obi twempra onfo wa chie na ye den jana life ma no ni policy no ade ne se wuntumi a si form anopani manka ne yi unu obi twempna wo ye obi a wudi ho so wudi ho ni ono no sabe o adwaman enti ebe ha ja no na pa oba bi fa aye simple as abc na o se mente ase twintwintwa no be ko gidigidi na po ye kun sesi ya wukọ sesi ya wa kun sesi ono so betwa fa me bo a oba na wo kan se ono na twempranti a wonte ase isi wa wu agya no nya fi no okotwe ne mpna no e de ya ombe gya no Ghana ha no ma positive ye chewa gidigidi ya ko omo de tum ko besan ba ehun ye besre mema no so amone mani nya nsama na papa musum saa no aya munyai bema de ono obanya se no ho no be hawa no wa frifie o wa fa mezi we sei o se me nwale ye ba menya wa na tete me a meja ho kra metu kwan kra be bo so na me mfisi wo kra e kira hwa de we pin ho wate ase ni ma bi wa yenye ono obi twempra na hwe na se ni ma bi ekoso no wo mpa ne wajai opo ba bi afa e na me hu akwadim ti wo be kun ho ana muntunya de mfiri mu ti me wa fa ase Sally Benson sesi a wodu sika bishop ke siente sa isi waja hoko kwa sama do na kwoto ampna twen ne so bitumufu amuntie kata fato so 9 dia ba ewo women in leadership o kiremu a ene e mana motondo tontonam ene amane a o mache a awopa ne bi ewo kumase kejetia market nim wodo makasa wodo mo kiremu na wotwa mi na adishe be ye nsantwirefo nhye mbeka kire Ghana fo sei wo madi Ghana mampeni berema oboada John Dramani Mahama ho ya pa efise kejetia phase 2 no hwo mbɔ bepem ne wapam adwadifo no nanso wansi enti o mampeni ma ne ho nya ha ne nam no to no mesi adwan ena ndada ema ya tonto nam yi bi Queen Madoda wo ma no eye me maame Grace adwa o kiremu a ede adea ede na metiti hwe ede person am do to Ghana mampeni John Dramani Mahama so no onti ase o mampeni John Dramani Mahama ena obesi kumasi kejetia phase 1 de mamu mami kiremu a MPP amanyokoi manya tumi emfinhia pode enwotwe 8 years wo manyim kejetia phase 2 mantumi anye basha mo hye mantumi anye na Ghana mampeni John Dramani Mahama oye phase 1 na banyi baye emfiese ni amasusu jagu o mampeni suyi atenie ene niam bia nsem fatama me yadwa o se yen kan kire mo o mampeni oye so committed say kejetia phase 2 no beye enti mususu nkasa mo kasa toto Ghana fo pekasa ade ade o mampeni ban nansi toto ne maka mo bia hunu nsa no adwuma ne ade ade na most na press conference na nsam fatara mo kamu dio mampeni atem wadwapa de se yen kan kire mo phase 2 no mampeni John Dramani Mahama obeye enti munya kasa mo pekasa too much wo menim ade ade o mampeni gui adwuma se ya mo kasa sa 8 years ede na mutumi de yeye ama me adwa ne buafu sa ho nsem na abayi page 4 ewo women in leadership na num nsem na de atodwai na ema no ho nsem de dawson na katafata so me na betodwa say tight or theft Ghana developed as church member brands pastors tips in viral showdown eti se de betodwa nansen no mami de Methodist asafo ba chenchire pa wa pono tuku kama na microphone kita ni nsem mami jina so de ma na sofo preach ni ade abete sofo akofo quotation yampa na wakofa malakai de abetudwa ena ma mokwa so da muntu ya tight mo ya kromfutechi wa moa
mo ya kromfo pa mo me daily your friend is saying blood day robbery pa na mo ye mo bokro no mo hwe yankopon e de akromfo sem nie na me ti hodin na ote na so ano okọ na chikakra e na ofa microphone no so nkomena wudi ne mu de pa na mpese mbam kakra na so o ne to aso akromfo ne too much de ka bi ma mi fa microphone no so betese na wo ka akromfo bi ho asem wo se an e de ho a wo se tight so mate oso sa e wa so da yim e na mo nya ne te se wo ye obi a wuntu tight a asem to wa ye beji wa firim ye betwe waja ye nkojaw ma mi wi ye manko me wa fasi wi ye manko asem to me ya mamma adenti a tight enti na mamma and obi so yi Methodist one Bible different and asa Yankopon atwirasem na ye baako osane se o twire kronkron na ye 1 enye 2 fine say ye baako de a twire kronkron num ehinefa na twede ampon Yankopon waka wana asem say so bi asafo bara ne ho kire na asem to na age watua ne tight ansa na asafo na koboa no osofo ntumi anyi quotation ebia mfa mama mi enos maame ne se saade a wantumi anya nyina so sem de a ene ye pempen wesini pen bemben sin so ma so ham oso wo a wo yes of pon a wo da the Methodist Church of Ghana asafua no a wo nimi kase mpempen wo ne aso mpenimfo no ne asofo no makanifo nyina mo akromfo papa hey ye kra kromfo tetu a mo pa mo de twa kronkron wie nipa wo manyi mu a mo asofo no ena mo ye number 1 mo akromfo hey Mosisi ya che mo wia yen adia ne kira konkro no bonsensam ne adia daisa ana tight sika muji de pa na mo de aya masafu na me ho akire me na oso asama bafia na mo hwan kaka bi mamia mo se tight na tight nso de aya wafa na mamia kek ana adwa bekezo mo kire man nsem go ni se ni nyasem kuma eno adampo de Methodist asafo no mpenifo de nkrata abaye say asem we dey very unfortunate na maame na ngasa odi asem ba bonte na waye so press just waye basa ene wachi asafo no so ansem ne fa wo mumini musa no omo so omaye say ye achichire no just omaboto omaye moton sa pan wa tonsum enya sem wa azesi amekezo mu chire mu am omo sira da video no kura no mu chire ma che enya ne video kura na ade a enti we ni ade ba ku bia bench ni ahwepa wo mu azesi maame no ebi mo kura je ne say woman pa omo chire me say the whole Ghana woman of the year abaso mo de amano bim de amano bi kura che say maame na ni nsu ade na sofo mpanifo pa to me for microphone eto to adwene kire wo kura wani kura mu dwe ebi kura mpo kire say bonsam na ahye ba meeting na okasete nyame nipa ni ade a say video no nya bi hwe sa sebu na nkase be ka ho asem emresim ka ho asem emresim tata asem na de nchechiri mpiwum ade wunya bere na odom asuko kwase ye so what ase but me na de ha me say so for ne kan ampa say wantua tata de a ho nipa firi ma ye nkwe ho na chema because asore ne ye wo welfare ne ye ene yakwa de sense achi ba bebetu a ne ye de akobat tight de sanka nya welfare tiam se ne kwatrega ma me ni dwaye no nti bibi sara ya munhwe ne ye munchechero na munte ase ante sa se na ma me oya bie kwa no da kro bako no bie huku osofu bi mnim gina so dem wan hwa ne tight wetu obegini nyina ande mesre mo ma me na bie kwa de besre mo hwe ne ye mo ne asoro ne ntra ase mo muhu nchechero munchire wo nte sa obi be huku sofu bi agine tight wetu for 10 years nyina abo na agine nyina bi obi on the tight ayi obuku da ho obeka ni nyina obi ono mutumi 2000 bosumi bia no esikaso woje a oso be yiro temesremu no nkwa boko ai na bibia ntumi todin because I had dream pa mi kire eda na leje anape am ye show si utie me nyami hira no page 5 we kire mi say government target food price with new monthly farmers market abanguso edwa abanguso ye adwumaden pa sisi edwa na datia mane metumi akonka de mama bibia etimi akonka ne sanso na ban ekwa abon homodin ekotua school feeding no eka bia da ho na ban atua ne nyina ketres na ban atua obi aka emachire eyidin sisi wo motoma ye de enti ba won nchen be fa anuane ode kwakwa ye aduane so abande ye ka enti mahama wode ye nka na oye ketrani be free anuane ne ade a eburo banche nyadoa kontombre
kwaje usika evisa abanya tua mesrew kwaje usika Ghana mampeni no obiaka nti sie na kwa krata no women in leadership anopay odenseme eba ebetu dwa sina yanto ase ne yanko daybreak na daybreak kwa krata ndi aba no kirema blame Fair Wages and Salary Commission for salary adjustment delays. Ghana Armed Forces tells civilian staff. Inti Ghana Armed Forces depending on na muchire ma sese no. Wana wajuma yefoni bia ketu yantu muni ade na say akwa ye de se boachi bi nan. Aye nsempi. Inti Lieutenant General William ene Japan ene wokesei. Ose yemfantu manim. And na michi officer kwasi da banja anope michiao old Fadama district isi a wo yosreni na mu kire mi se market yantumu na ma ye no eye Fair Wages and Salary Commission for na ama na ache enye wonum a to mbesre mu wasumbo bi dibo obi a enye wonum na mum mfa nkobo Fair Wages and Salaries Commission for na ama sa delay ni nyina akoso enti omo de wanom enim hohwe wonum enim hohwe anope ye honsem aba na otitina ni chairman edema the Church of Pentecost asafo no wi ase nyina eye me ame wofa ase kuma se oye me wofa ase me boa me wofa ase kuma Apostle Eric Kwabena nyame cha Nyankopon ede na che the Church of Pentecost asafo no wi ase nyina na ndo de sem to do ewo wonim PCC eye Pentecost Convention Center gomu afete ehwo afede o Ghana baabi ani ho uduru ho no ma sabe enwura kratifo etoto fom se omuyi firi ho ehwo afe ho nwam heaven ketwa ewa asase so no de o Ghana bi ni baabi a ahwo akono na ndo dan hyem dia kese ekoso na Apostle kasa original sie ni simpies no kiremu a nansen Pentecost asafo ma Yankopon ya adoma watwe wono ma asafo no esuba ye eho ansem akoye kana o asoro ntumi mu asubio aka ne nanka enimza asafo no bo asu de omkọ asubọ ntim ene ko bo asu de twere konkon ne kaye no obi fa Yankopon asem a na osakira na adwan ye de ne ko asubọ ntim ko bonesu ede ne hyeja oba ene nkonkro dim na obofo afiri sura ba no de bubura besi na beti na eja wabete ne ho nyina nananzen ye ko basu asubọ ntim a herabasa akire din adenti agalamsefo agi nsuo ni nyina se ni nyina ede ne yehuni enti chama akirem se obesre Ghana mampeni eni mpenifom ka biewom oswafo hwe o man Ghana yensase ne yakwaye so ena afi nso MP penipo dano ekwan a enipa kuma bi edi furu penti wonom ede o man Ghana ejapade efa so no ehu na koba ne se na Ghana agudie ne yadoso enti obesre eno anim yada mpenifom fom na mfansi fom ye na galamse ya akwakoye tumi entua abesan oman Ghana mantam nkura kese enketwa ene nkuma mu no omunya hu bibi na sesei asafo no tumi mmasu wonsum ajeso omusan so de gu pan hwase ya mom na mo de kobra ni tira num atubi agu na pempe ne moma so ede adea omu kire ma sesei asafo mani pi ye kokuakuafo ebi mu dua mo eburo ne adeade wonom nsa ase omudi sikua ma omo nsa ko ma no galamse fu funtum ne nyina se ne nyina ase se bi kure yetima se paninim enti apostle kirem se we de de osremo ada monka bi mano mate na asafo ne bre ekuafo ye mo bototo na ehupa apostle elbe kobranya meche o kirem a Pentecost omo padwumaden esisi prisons ema de hye artisans nsane dwuma ye de manfo o mamunya de wa esisi dwa schools nyuma pini yeye akwan nyina ye yibi de bo man bus stop park odo asisi tent ama manfo tenetena si free kapra ya nyibi omu ye dwumaden kama wo manyim nti mbesena ban enso hu sensem ya de nya panti abanfa ne nansi fom na obi antachire na galamsey yentu na yentu zoom from mte saa de bedu baby ne Ghana ye de yensa be hye num na yaka yankuyanim na the dispatch kwa krata de pay wasi from no si from na numusem nie NDC's 2028 presidential slot APL survey put
Esedu Nketia and Julius Debra at 30% each. Hey, that's already a payana. Na paisa na mbeko na run of wrong. Tezi me Kenya anya se mukubo. Yesi ni Ghana man pani John Dramani ma on ye eja obona adwuma kakra nkra na nso mu kire mu a. Ene magusu amanfo ye adwuma ofo mu. Hwe. Na fi se sere nyina na ye do ana. O man pani de o som de na nso boa. Wo mpani mfu na atwa ho ahia no. De won na obedi o man pani bi mu hia ase o political ambition se wo kwam na mo ba no mo hia ase ye ho adwuma. Yesi nkra ni kire mu se APC si ye nka nkra wo se. Nipa bi na mo kwanda se wo kwam na mo ba. Na yem papa Esedu Nketia. Ene yem papa Julius Debra. O mani abre se krodom se no. E se o ye fast. Na wiye wadwuma na mo so ombe di o man pani bi president die. Eya adwuma ba ko o manyim na ede IS officer Obia be etumi ateni nti wo kwam na mo ba ni zo mo lazy amiem. Ezi akwa Esedu Nketia no wonim wei sa tetede mo mpaboa bi wo honom. Ye fe ne kotokwanya mo ohun bi. Wa hu bi da. Ene se mususu awo. Hitman akram se wan hu bi. Ye nkola ofia. Usisa. Kotokwanya mo. Those days. Esedu Nketia hye ne de. Ene wakwakofa singard ahye ne kotodwanim. Tese utwa no kura nko. Na sisi omu kire mu a. Unse Esedu Nketia no. Ne hunam susa kama. Ena me wafa since Johnson Esedu Nketia obebo midfield. Na omode Julius Debra. Iso onu se no otai ni modu. To won bebo defense. The rock of Gibraltar. Ono obekire ho no ma. Bo bia ntwam. Ba tew. Tum ni adia ya sem kuma se mu jirem se aba na agire se benta it is that the no ma ka mo pese mu ko 2 franc ni nyina duro bia nka dem eye 2 pe APC APF for se very jirem se ye 2 eye papa Esedu Nketia ene ye papa Julius Debra chief of staff mu ba ko pe ne bedi nkuni ma ka ne de ye biawe mo ko to mo ho keke na me ma fa ma me anka ho mo fa ne mro endi se mfa ma me mra wate obebua pa ma no muntu abama oba kakra o yakuya ni pim na no pens kwa na nsiasi from the spider kwa na se bae na wo kire ma cheap propaganda Bono regional minister calls out Anodompre over cheap cocoa farm politics. Because the more fast or no Bono regional minister o kire ma mprempren. Na wonim de ha me wafa se Anodompre nsema doji ma shebedwani. Pepen nam cocoa nkurase saa. E na obo abu akuafo ano. Omokoro makofa cocoa aba ni bi. Na wa bekasa. Monkasa ya kwama mo. E na aba na de hwamo. Ya di cocoa iko 3100 abaya beti su se hu. Ma say e boy ba 2500 mo bre ekuafo monkasa na aba na de moka ya beji musika ma mo. Say ya. E na bono original minister chirem say ye Anodompre de na woji. We very cheap politics. Mo nyina munim se de wiase amansan so cocoa ebuo ya kwaye. Munim, yese munim manitua. E na ban yutumi ntena wonom ma cocoa ekuafo yi moka. If say cocoa kwa ni wati cocoa na saba na nto a ontumi vanya hwe we ye vanya nkwan ontumi vanya dua beans emfa nkotwi mfa nkoya bomu mbabba ka bregu ana abanya consider mo ana wate bon se bejo benya hoden wato kokoo no na yakopo ya adom na se kokoo ni bo ne kola ni ma abanya ye nhehye foforo no no be automatically ekosora na ba na manya sikadi na mo ne nam kokoo nkurase wotuwe kwa kokoo ni wunua bi da wunkwanwura mu da nasa hochira bana aban ne pese oti kokoo so de bo akuafo a ne wati asimuram ye press conference ene akuafo ne din ye mochirema we ye cheap politics enti jai enti bro regional minister wabbo na adwen ho e de akire dom kuma no yem papa insema doaje ma hye bedwani Anodompre james onyae kra omem da ben na hu se minister bi akogina kokoo akurase anase wakwanwura mu komposo ne akuafo kodi nkomo nene eza koba se wiase aye den na kokoo bo so wate na ban hu mmabo a na monam kokoo nwura mu ho yedidi e kase awaka na adwen akire wono enu yakatafa toso miense kokoo ananse ko akra tem the spider no de nsem ndi aba de nsem na ba yakuya ni yankopie mu e wo di point ko akra ta no so wa punch bi o di bi aba na GFA edges media professionalism to protect Black Stars brand. Hey,
We dey best mark ho nsɛm na aba no. GFA boss. Ghana Football Association openipo ne da no. Me am wa fase kuma. We dey asɛm na ɔde ba ne Mr. Henry Asante Twum. Johat. Me am boss pa no. Me mo fase kuma. Mr. Henry Asante Twum na ɔde abeto dwai. Page 10. On a communication officer de ma eye GFA. Senior Black Star team ni nyina kutahudie nyina sine so. O kire medu ba bia nsam twerefo na num kasa bi yade in fact emma senior national team no bon kan ade a na nansem ho no na ayi kototo ado hwe nsam twerefo kwasi mam bisa no na chese aye se so emotional anya fine etu ba bia mo kasa mo ma ho nte mo ho kwan se ne ma bi nkoya mo beka nanso mo nka no na kwan so mo nka no adwuma no hyehyɛ ne mmra kwam na edu ba bia debi edu man kan sampa kakran for blaster no be ye na mo kan sam bia gu hu fi saa wi a na mo asan be trans be skirmishes enya fine mo fast me ne wo ya adwen tinanse free nanse ekwe no me ne mo fast for no be kasa na eja yesifo mboko eno ano no nsɛm de dɔso na PWAC CEO de kokobo de ba bonte chirem says excessive intake of cold water links habit to rising heart related conditions. Me wa fa si chirem asese no Ghana for do na nsuei otumi de chef fridge na dan brog na okone wo yi no de to nanum na se wonom a na ne tekra ma ise obi electricity a shock no ne sinyina hodwo nanum ede na mu chire wo manyimu yi o chire ma akoma mu yade e ekoso wo manga na mdodo na afrisa na ma no otumi de nsuo yi chef fridge mo no nkasa de ne saka nsuo na ne sinyina gene na ode ahye nanum oboka kra na wa ba nanum otumi sa de na hye ne segya na ode asiwo kakra na wasan afa na wasan nom na ode asiwo je sa de na je se afrizia mo ntumi fa anya ho hwe ne wa nom adenti ahukuro de no ode sani wuwo na agbato wasa na okirem a akomam yade ahodo ekoso mem dodo na eye nsu a yede hye fridge mama ne ye wirududududu je sani ye nyunyunu sefunu hu nsuo na kwablane bo wonkwa na ana wote so no ntimoni na ho ano pai mo fa ase de hu sensem de abai ntima mo num nsuo a enwuna matese mo ya ho hwie nyede munyae efise ye nsempi na tatale se wonim tatale aya sanguli mense no empenefo de afa kwaba sem se kaw akwakotu fom ema 24-hour economy edwadata eba potem honom eno achi nso fire station odumija adwuma ekonim rante ebenya o matena ye ebeboa ema bibia konkan made che mo tatale eye sanguli monso edwade on sensem akonkan katafata so miensa wo point ena ebu amane no kire ma DC yi nani agye se Ghana man penani so ade hunu yade pa no wasere se ye nyina ye nka bom emebunu nka bom baako na hone die ne ahohyese mo nhyɛ mo ho so na ho ba mmonsem konkan na obi afa ne sika mfa nhyɛ edwane mebeboa ma Ghana sika sem etimi akonkane na ayotodwa say wontumi TV nsɛntwerɛfo bi akɔkasa na nsɛm mo kae no makɔkasa sɛ ɛyɛ drip machines ahodo a ɛno no ɛwɔ ofolu krom no kyɛsɛ mense no ɛde yɛ ne ma bi nsɛm fata o man kasa personal business na mo de ne mo ade mo bɛyɛ bɛma mense no mo mfa nyɛ na mo akɔ bɔgyam ana mense ne kraje de mo ofolu krom wo fa ase onimnyamfo awa Mohammed Sadat wadwa bruta o se eye force publication ensema wontumi TV de beto abonte ne nyina so to mo kopa chew wo mo nko tena fidie ni so nka ka se mo kae na o man kokotwea o man ka ne ye kura ekura se maka na nso menweye ne sentisa wo mdo beto mo level le chemo hwa de o mapi ho anopai e ho nsem abai yakuya ni mu na enko pie mu
nkopie mu ewo di overseer de nsema ba na de overseer kwa kata na ba mane anopai se ma minzu mu ne kakra na mehwe krata fa kro no na mpru maganda fo hu de ekọ me wo fa se ono ana wada MP ano National Petroleum Authority Mr. Eduzi Tamakru Godwin and rather the same to judge Rima. One the reforms P. Eba Bebois Sabeya Petroleum Authority bench shepa. Now Majuma your phobia to me, a filia firm. One bay you want to menyes Kagombotum, Asom, Abusia. Namunya Juma Majum penny the depeche, Nejuma in Falcom Quada. One much remasi say, I shanka for more equi tankers, no. Tanka shanka for no. O market ya kwa fiance or benum. Into do a bit of much fun when you be craton crack with the cra. Sounds of mate for an assistant and a mate for no. Or much the magalam say, a more ya desna no manam. Enti, omono mukwa krona say, no more discharge for any we are. Now, when the boys need drink more chroma so galam say na high muye no see form, can on for bucra macra, no akaho. But no akwa so the akobo from kukwa so be say nsuri na kutu from a good year. Into ombesre. Omo ye reforms abeboa sebeya efum agudi ahodo a tankers drivers ye tubia enu ntiama omo ntumi nya adwuma no o me hye foforo ene wachi nso mo de mra bi ba na Ghana ne ahunim na fa ngo bedane abutu ankure kofo gallon no de akogina ho no akotue tanker no ho no de drobenya kohiem ne otwe fa ngo ne de ko na da bi o tanker na obusuani dia eya kura no o kire wa mo second video pa na Ghana ni bia wonim na o mehu ne se wakwafa ankre ku 4 gallon na tank akwenya accident na wo twe fa ango na o mache wa o mo mfo nyina ha no musei o mache wansa wom straight na akwakodem o mo ni wasem kura na de mo ye nehu because eja toma owuo na abai wa abusua enti munya sa ade na mo ye no e de anim guase kura no no. Now, Ghanaians urged to stay indoors ahead of anti-foreigner protests in South Africa. South Africa manania brese krodom. Omashase eyo yechire edietia akokwa wanom aba wanom emanso. Etipempem mu chire mu a oswafo ohwe omani amanone nkitahude so chire mu a yamfanto Ghana de hia mote yenka wo South Africa memu se mo bia mpia bonten obia nhedem efise de yakoso no wa obesi abonten wo de nkwa akodo atopre se de mo hwe amanfo bi sumo South Africa na ehu pa into akokọ pia wo South Africa mo de nhedem boko sabe ya nimpa bi enkwata atawo enkwaje wo nkwa enfri wunsem e wo South Africa mano emu. Daily guide eden sempi di aba daily enele guide or the SMP dia pa na wachirema Kumasi businessman beat girlfriend to death yaka ho asem wo fa Sally Benson ana ho ka ne mpona ha ne den ede Francis Ata wakunu no ho nsensem na abayi ho nsensem na abayi aka sanso na ba na dia sanso na court sermons Iroko officials overseas gadget te won sensem na aba no local officials ne ya toa ha na ne nam ha ne ya kwachi wei ene Rambo Star da na mo chem sisi no court asama wonom ajapade bi ene akere mu akwajeje no o mbe chechire mu nsem pese no bi ho mo ya aya na mfamra kwam ano pay ehwa manebo ede aba na me wafa asenyumtuni shatawale o chirema sisi bandana man. I am ready to mentor next shatter. And yet, Unfa Nana sick beko na. Who's actually him also the mentor ni boss ba ko pa o. Oh, so beko. Nana sick shatter misro. Bo fa sin ni ama. Misro bo modin ya Nana sick beba. What? Okwa na waba obehwe wanan. Ti shatawali se open na nam sini a ono ne be ya ne next shatter o manyin. Nti nkrata no mabia to we untu ahwe wa be ubetumi aveli hu bia
nti na nadwo sik beko ba hu se Bismarck so onya wope Bismarck se Bismarck nya wope anko na sata emento no beboa pa beboa kama na yakuya nim na yempie mum ewo the daily searchlight kwa krata no daily searchlight na na podi abasa cannot want doctors accept posting to rural areas or release ento dumnyamfo kobana mita kano ayo soafo no hwe man Ghana ye na pomuden so kirem sa doctor fo na ye pomuden sa munko akura sa mo so monko no na wonko no sabi nipa mo akura so munya nipa ento besre sese no obo udin se kwa ha untumi nkasa wo mpeho wo ye den obekọ kila beko wonko pe na wasi fom na ma kire yen se doctor adwuma no untumi nye na eja onipa wa ye krado akọ mo pesa dodo Obia pekuma se na nkran na wakotene condition na sabi nipa na mo akura so munya nipa ma hu se de wi asete monko akura se nko ye adwuma na monko sa ade hye mo yare na yade ti se ne de compulsory by force we doctor ne ye body se kura se abekọ wonko a na waja adwuma no akọ akọpa do bi akodo am se ne beboa o e kire din ene ensema wo na pay daily search kwa kata no betu dwa e wo bena headline mti na pay kwa kata mu nsam de dos nso bra kobna ye fa ne nyinansi na dwumadi ahodo aka no ento asa na nsa me kokora no me wo fa ase babla kwanten oti asentimentem na birthday hu nsensem kwa o kire ma odi aba na Frempong Roni Emmanuel or assistant and special aid at the Mafia Kwable not this year chima na danfo baako awo ye na ade nyina on na ye ne brother twetwemutwo osan so no kura so no ye political financier na manyo se ma oye pepei na eji ne botom sika de ta nachi ne din ed Raymond Owusu Bonsu ultimate fashion prisons runabout no go ultimate fashion e wona oye adwuma na prisons runabout and go into chirema ne e your birthday into happy birthday e ko dia maun mo fa sa wuden e de Raymond Owusu Bonsu nyame hye na woda no onya ne sonkokura ultimate fashions eho ene ye wodia wo ye adwuma prisons runabout and awo kumase into wey every Frempong Roni Emmanuel assistant and special aid at the Mafia Kwable no DC and I say yemfa woda sonko we no yemfa maun na ba kwabra ba ko wa ha memfa ba ko so encounter senior medicator ba ko bi so me wofa ase ba ko bi so a me de moutew na eja yenkuyanim na yenso so na DJ Hitman emfa dwumedi aka no entoato aso emfa ensom yen na so ano so ekọ ede ama me wofa ase ne den ede Elijah Nkroma oye teacher ewo Osetutu Senior High School Ekropon ene wowo na we efe ne wife Mrs. Eunice eye eniwa acheman ono se teacher ewo Ekropon Junior High School nti okire ma sesei ne dofo pe ne ade nyina o say ma men kan na bro from say happy birthday to my world more action to do exploit and amen to all your secret heart desires nti yankopon hye de na woda no onye no sronko kra to my lovely husband Elijah Nkroma a teacher at Osetutu Senior High School Ekropon from your wife Mrs. Eunice eniwa ajeman also your teacher ewa Ekropon RC GHS nyame hye na woda no onye no sronko yini kire no kwatenten na no pay yesre edi amount ni ire teacher ni kunu ye teacher ni jo mano ne presenter ni ire nso be DJ Hitman ire e ba be bonyum nanse yanche openi yemfa dwumadi ni nsi right kwajo me da se papa pa quick commercial break yenje enkratro ba ko anasem ye no bi ye ba ye beto dwumadi ni so ye ba sisi a na sell from casino for ghscratch.com sikam pimpim mama Ghana for di nyasam ketwa ghscratch.com and you scratch and win instant cash online robert to me for 100,000 cedis kutu and get some ne say akwanya miensa and robert to me for so dey be simple me di kind to scratch card our ghscratch.com na scratch keke utiye ya with them instantly me to so me no the daily challenge debia ye be mmerebe to
was so Obia scratch card do to me. Say a cartoon now can you put top 5 ne ho a. One year na ya ka no. E be Jessica ba fu da so no. Ya to so me yensa. Aye the game challenge. Nya obaya ne so obeyi card ne mu dia ope. Say be now ka top 5 ne ho a. Disco fie. Sika ba bro 100,000 cedis. Ana be to me di wo ghscratch.com. Et all trend here. ghscratch.com. Register scratch.com. Ne.com. Kai sense share kakra wo. Enquiries Gaming Commission of Ghana jet. Who ni fedu wo twa wutimi nto abayi bi. Wo twa afanya santon. Easy mizu baby. Sene how we Minia Femne Waso Any Umreka Kra Naminka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail Sawu Pebebia meetings and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art. Se ekomdio na Pebebi ya ubenye biania imo de mimo sham na pomudi wo mwedi ana ope ensa papa metre abodwonsa ya so begu mina se ni pedue mu nyina ba yo from anum dia menhwe bebia se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a man to Mrs. Wontrini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, Nebe Sheku, Amoniaje, Echagusa. Oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Dai Papa, in the dear Buso into Sawope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdri dia. Ye biya punama. Afe ye wa 1 bedroom, any 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe di Ofosu Plaza Hotel. Echwa kwany ewo obotan so. Any atechem ya ninyina o koforidia. Ebrin so behuye wa hirase. Any fire service station no. Ini dinshwe nimu. Se woko adenta. Yo afafaha. Ubetumi afreyen ewa humayiso. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ago Ghana deal 106.9 Emma Ghana and nanu nyina ayuko ya mamumo ene adwuma wogire se wo maame eye special edan na mama me dance sonko wo maame fo nyina mo ene wei eye wo bre se wo bebo maame abaso wo DLFM nyame shamba Mother's Day promo on the 10th of May 2026 mecheko tonima abosomeno da etosudu won fempem mienu ene aduonu nsia momade ya se wo besend ye video WhatsApp message and as SMS na mo video wo besend no e mane mbrosima penifo betena se na fe messages e mu hwam no ya bona baso nti we so e yakwanya sonko a wo de chedo e de a chewo ma for messages WhatsApp and video no fafa 0531 698307 0531 698307 numekuo dodo na daroma ade de dwumadie ye de bro DLFM 106.9 nyame shamba Mother's Day promo enanoma ye bi ye mamomo ene ye dwuma ye mama yuko nyame shamba ganamba. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your #1 breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Let's set it up, let's distribute you go on. Run. Akolana. I'm sorry di tata. Minkume shodi yose masamase. Where the other part? Minkume baby yose masamase. Odoni mi mada. Minkume jole yose masamase. Where the other part? Minkume shodi
masa. I'm a summer done the mara. I'm in on the chat lady in a baby. Na deep na yummy na me aje. Abba baby. Na deep na yummy na me aje. Me shadi bakumo. Me shadi bakumo. What's a masa. What's a masa. Masa metene dasa. No be ya, na ne hu ya fa. No kwa mi una na mi go seke. No be ya, na ne hu ya fa. Mi una na mi go seke. I'm sorry da di da da. Sorry da di da da. I'm sorry da di da da. Sorry da di da da. Me come so di on se masa. Where the other part? Me come baby on se masa. Anidaso Wɔhɔ. Me come jolly se masa. Where the other part? Se me come so di on se masa. Ajua mahuma. Me come brony. Me shani keje ti last gate. Ntampa wa na my heartbreak. Swab with it. What's what the Ajua kids? Yeah, me mama dio. Waba yeah me girl, me nene winter. Wabini wani buru, amini mo betina. Enquires school fees one what ya. Why your bapa when you mother tina. Bibi ejuma ba na watome pono. Na watome pono. Send me the DVR, na wabamenyum. Sawa somi muna misoni mufima na mifina no bomi dina mi boni di somi muna misoni mu stop. Why make a pause? New swing. I corner now on the mic now. Signing mic now on the girls now. Give it to them now. Give them a run now. Give them a jump now. Give it to them now. Trend for now. Pull the train now. Give it to them now. Baby, I'm serious. I want to marry my Joa. Odo come me, I want to marry you. Mama me oh dada. And for the moon, some people want to wabaima. And can you bet them? When you say me don't want to want just a monkey and banana. Say you was also wood on the wire. That's a woman and a Reggiana. I need your tender loving cause that really keeps me going. Tonight I'm gonna rock you, be with you, give you one low. And you know that I love you, that is two zippers, one low. Baby, I'm serious, I want to marry my Joa. Odo come me, I want to marry you. Oh, you Mami DLFM. Mami no be ya na ne ho ya fa no kwa me una na me go seke no be ya na ne ho ya fa no kwa me una na me go seke da da di da 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 di da 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 di da da cash go ma fawala da da di da da Fana Kona na on the Castro alongside Reggie Zipio this one Shoddy. I'm sorry that it got me sure no what yasa mase papa. I'm sorry that it got as answer me ye adwuma na me ye ne ye. Me come so di on se masa. Why e be ma wo so to me gina wona so premature ejaculation wo ba no be dua papa papa. Hye se wo be ma mo. Wo di agro no wo di agro ye papa papa. Premature ejaculation, sexual weakness. You don't need to give us speak capsules, man. Sanke be bebo papa papa. You give us co capsules about. You see yo ya go kwete ti why am ti me ha wona. You don't need to give us co capsules. No be ya give us about me shadow support immune system now. You could see malaria, typhoid. And I feel jaundice. Rockstar pharmaceutical shop Obia. You be at all. 0543222470. 0543222470. Give us speak up sauce. Give us coke up sauce. Give us a bar shot. I experience the ultimate in perfect
comfort and luxury. I want you for Plaza Hotel. You go for the attention now for Butan so. Every pretty accidental for now looking for that luxurious place now for what that you do. Look no further. You for Plaza Hotel now make for the Amawa program. Be away, come to be a water baby na fe. Why is our program now? There was salon or your swimming pool, gym center, restaurant, local continental dishes. Reservation 05304 58834 05304 58834 020 7979 461 for Plaza Hotel, where luxury meets comfort. I want to marry you, I was saying, my men, my be, and I know my be a mon, a moya basso. I didn't know Papa Charles could for Suda de Lumba 2 Mumia. What did they say? I mean, Shramba, Uncle Poo Shramba. DLFM 106.9. Yamin Shramba Mother's Day promo basso on the 10th of May. Yeah, boy, my minimum basso, one nano basso. Sans was Safata. DLFM 106.9 proudly presents Yamin Shramba Mother's Day promo. Now, do you believe so? Mammy are the best in the world. I don't know, Mamma, them mushroom come on before you never. What makes your mom so special? And this is your opportunity to celebrate your mother on the 20th of May 2026. What do you understand? Send you a video, SMS, and a WhatsApp message. And my name Bruce Sima, not more than 60 seconds. I will catch the reason why I just saw mommy the best mom in the world. I was here Bonabaso. Number was sending the first one 0531 698307 0531 698307. Don't miss this special opportunity to appreciate the most important woman in your life. Nami Shramba, you can call Pepian Commander Romania de Brewa. I said the end of the door. And you won't throw baby farm. I'm home. If it's Sunday, 0531 698307. Powered by DLFM 106.9. Mother's Day, when you come by my show, but you wouldn't see car. Any problem, crowd. Scratch.com for some in control. So what is the car about? And to somebody and someone so Bema on Sakabia. What is the car be your 10 million? I am near Mammy and send on Bema on Sakas as a cabin. Number one, what you to scratch card? Fatu mobile phone is all. After one sweat to me, instantly. Number 20, a daily challenge. You know, you can scratch more than other players. Also climb to the top 5. After secure Number 3, no, so you the game challenge. You pick your favorite card. Maybe a grown up. Also by landing the top 5 challenge. After secure Osakabi. What you say? Who call ghscratch.com? www.dhscratch.com. I also register. You are growing before secure Google Chrome. ghscratch.com. And it's powered by La Palm Casino. Approved by the Gaming Commission of Ghana. Terms and conditions apply. When you're 18 years, I want to mean the agree. GHScratch.com. What is it about? 18 years and above only. Game responsibly. On the mic now, signing like now, on the girls now, give it to them now, give them a run now, give them a jump now, give it to them now, train fall now, pull the train now, give it to them now. Baby, I'm serious, I want to marry my Joa. Alabama, me was what to me and the monsieur. One of monsieur, Lumba Supernatural, I mean, what I make for the amount. You were about to only one sashi hot. I swear, come on. You're fan for the more. I'm sure you're Krujo. You may be a woody upon to be a water, so
wedding party, engagement, seminar conference. Aye na wo ye. Na fe open so dia sem wa ho ho a. San Lumba super ho wate. Ya kama pa. Lumba super natural mineral water. Pure in every form. One ya so be friend penifo na fe won so amount saka bia. 0555 27 4757 0555 27 Mami yo, ayako, mami yo, 57 mami yo, ayako, mami yo, una na mataba, mi una na mejiga, mi una na masprenge, mi una na matoje. No be ya na ne ho ya fa no kwa me una na me go sake no be ya na ne ho ya fa no kwa me una na me go sake da da di di da 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 di di da 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 di di da da Castro ma fa wala da da di di da 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 di di da 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 di di da da Castro ma fa wala Come sorry, you say masamase. Where the other part? Come baby, you say masamase. Other give me man. Come jolly, you say masamase. Where the other part? Say masse. Come sorry, you say masio. Answer the dictata. Sister the dictata. Answer the dictata. Sister the dictata. Answer the dictata. Sister the dictata. Answer the dictata. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Yananka say assassinate. I abandoned
na nananom eje de to ho ema yen edumi no mi eno so se yenso ye be ye bi ato so wo mai be fa ne ntoma pa afira so wo mai e be gina brane a gina me no mi eno so yesi wonsom ene nipa anapai join you live on Facebook, live on YouTube ba na wonso wa share link no ama foforo bi so atumi ahwebi ananapai inshaba kwaje same bi anapai watena se o wa hanoma anapai yede nsem no yede ba ma menka o se DLFM nyame shamba Mother's Day promo no e ba so eden na ma me dem sronko ma me fo nyina mu eden na kire se wo ma me the best mom in the world obi aka and my mom is the best eden na kire se wo ma me dem sronko DLFM eden nyame shamba Mother's Day promo no e ba tro bibi your video kabibi farmer me ho the reason why inti mame or you're the best na fi send it ebra your number is so 0531698307 0531698307 what the bar na fi pedifo behwe na fi messages a emu hwam na mu de no ya say aba o mame abaso so don't miss this special opportunity to appreciate the most important woman in your life Nyamisha Mother's Day promo is exclusive on DL 106.9 and I pay insuraba kwadwo samebi atena se mehwe na fe me mana kwa ba na fe yentisi ensenim na fe yedi nkomo wo DL 106 medika catch that journey live on Facebook DLFM 106.9 on Facebook on YouTube and I feel something na egu DLFM online.com Mr. Hitman official on TikTok also wo ba wonso obetumi ahwe dia ekoso anapay kwadwo good morning. Yeah, hit good morning. And yababium, yadin pense mono, yade ba discussions and yade ba. Sure. Kwade ana pay nkoma me pese die no enche ani hu se video bi circulate on social media. Ukopiem wo South Africa. Video circulate on social media. See ya pam Ghana for. Yam pam wom na fe wom bra won krom. Embechichi won krom. Minim sa wode wani edi sansem yachi anapay ehun komo no etisen kwadwo right back obra me na wase na ya me yatiefo nyina so akwaba na nansa na ebeto odwa na we kwede hya ase ache kakra na nansa na ebeto odwa se South Africa man no empenimfo ene wonum adehye ne bi echirimu a ahoho abeje kuro na boso na wo hwe South Africa kuro mu se dia manfo abeje kuro na boso na ha adwen dodo na nkrata asem hyada animu enti wonom epam obia wo bibia wonye South Africa ni no fikru no mko titiri no wonom nkrata asem nye kra na obia enkoye ne manyi asem eda titiri omugina so ne se ko na koye wukuru mu ye na wukuru mu ye ya wo betena ho a na ibi mu kra so kirim se omomfa nko no momfa pressure nko esi omompanifo so na nko mokoro mu bojam na mo mampanifo no hunu se de mo ye ne nya ko me ye o man ye o muso nya bia yeden atena bi se mfeni se esurumofu anwe ya na bo akraman onya dabra enyeje nti o monye ward na o monko mu kurum na mo ne mpanifo no kasa na o monye o man ye no munyai se onom edi amanfo amanso etutena de biada na mama o video bi Kofi Guso ye video no ho adwuma na mama voice bi me pese obedi kan bo amame na yentie saa nsem na South Africa adehye naka na omu wi a afie ne yendo masuko na yenim nkomo akra na ye hwede bitumi aye asoman. We are fixing this continent. This thing of you guys moving from one country to the other, I it's no longer working. We don't want this as African people anymore. We are tired of seeing African migrants moving all over the world, refusing to fix your own countries. Now we're making it very clear to you guys, Utitina, we don't want you here. We want you to fix your countries. Now you came here with a traveling document. You came with a passport. You know that you are a visitor, but now you decided to come and integrate in our communities. You know very well what you have done is wrong. How many children do you have here? We can come to Ghana and do what you're doing. Passport. Now you are carrying a bucket. It's 11 a.m. You are supposed to be fighting the government of Ghana there to ensure that they are getting things right. No, there's no fight in Ghana. You must fight once a day. Let me see your passport. Let me see. Luna. Okay, tell me, who's the police officer that you are bribing to certify these things for you? I'm blind. Baba.
let me tell you, I'm not foolish. These things, let me tell you, you know by law you're not supposed to certify as an immigrant. You're not allowed to certify your passport. No. Okay, why do you certify your passport in a foreign land? Let's just start there. Why do you certify your passport in a foreign land? You see, it was raining these days, and when you go out with the passport, sometimes it gets spoiled. That's why I satisfy so that it won't spoil. Baba, Ghana don't do that. Ghana don't do that. All right, sharp. Ghana let me show you. African country that is. Let me show you that when you are abusing our systems, on the 10th of April, the 10th of April, you entered your country when the very same day you came back when it's a proof. Proof. Here's the proof. You went to Ghana on the 10th and then you came back because here it says you exited Ghana to South Africa. When here it says you entered, here you exited, and it's the same date. It's the 10th of April. This stamp you got there in Elof Street on the street. This is where you got the stamp. Oh, they got a connection. Yeah, some so audio no ni abono. And who pay attention akwadio utie hanoma or go and attack your government. Call my na kwakache wa by say yes enti hanu biem kwadio enti a. Very clear to you guys. Utitina, we don't want you here. We want you to fix your countries. Now you came here with a traveling document. You came with a passport. You know that you are a visitor, but now you decided to come and integrate in our communities. You know very well what you have done is wrong. How many children do you have here? We can come to Ghana and do what you're doing. Passport. Now you are carrying a bucket. It's 11 a.m. You are supposed to be fighting the government of Ghana there to ensure that they are getting things right. No, you are supposed to be fighting the government of Ghana to fix your country. Kwadio, I mean to you. Bakobra. Kakra na hia me. You are supposed to attack the government na on fix it. No mama. Na munja isa ma betra yikruma. Na ya na asefem na awreho na emobo. Bakobne. Eye denya bibi man. Amama hodo so de den de ahoho na kekere man. Okay. Enti yentumi nka se obi ntumi ntu kwan enko obi manso. Enti na we bibi man ka bom kuma hodo ye wo ECOWAS na ye bibi man atoye fam. Ye wo ada unions ahodo a African Union ne nka bom kwa hodo wo honom. Nhwehwem ne nkyekirem nyane se ye etumi di ye hudwa. Yadwadie nsensem wo etumi kɔ no nyonko ma so obi ahwehuna na obi aho nkyere no ne ade a. Enti no saa nyonko fa de ntem se bibi man as an African continent ne yade a. Ese ehye mu kena na ne makonkan ede mayen. Eno yade ba akon ese South Africa for ne hyere nso. 2 Kwan ben no obi fa so ko obi manso. Ene ma ho kyere ene abo nyenti. Na wonkrata asem nya papa na wakwa akwatena obi manso. Omanyim woma yetumi nansen kura immigration force ye de amanfo bi ko mukrom ne ade a kakra ne no mom ne nam street ni mu nipe am pam wo mu no am tetete be bia ise slam ne ade a ba hwa na wate say wate is logo na mpenifo aka tell ne say ne nkrata asem nyentu mfiri Ghana onko no me rakobra wate bi say Ghana ha obi firi ne memu abakrum ha no a wakoto asase wo is Legon ne nkrata asem nya adwuma owoni fie wo North Legon owoni fie wo Adenta owoni fie wo Trasako ene sa miamia hodo no enti no ne nkrata asem nya nti wonko no mem wahunu bi wa ada ene wachi nso se aya na ade ba kwa yam ya ne se Ghana ni etukwan se wo kɔ South Africa se wo kɔ akɔye adwuma na South Africa na adwuma bɛn no Ghana ni etukwan akɔ South Africa se wo kɔ akɔye adwuma wo South Africa manyankofo a menimo makɔ South Africa nyina no brakɔbena eti ene mɔwere no mokɔ hyehye omokɔ fix ti hairdresser adwuma ya krom hai beautician adwuma ya so bi bie shop no ka se be man kwatena no onye da ukɔ South Africa Ghana mante wa tatu kwan kɔ hododo na obekɔ babarin shop etire yie ene mo wire bubuo ena afie mayiti yie ehwa adwuma no mo ye titiriw na adwuma mo kɔye wɔ South Africa no na adentina Ghana ni beko school na wakɔ South Africa se wɔkɔ na
wako yitire wo hono menka sebe obi a wo yitire ye obi a sebe na adwene wo fama na obi ko school yitire no enya sa na me pa kire na mom edi ntira ena wonom etutu kwan kwa sa miamia iska sebe no ntira na asefem se South Africa for be ka kire yen se yem fin se yeman mpo no mutwa ye no or go and tell your government to fix your country. Unim say mpo apa no mutwa ye no. Yes. Sanka wo man ne ya enka unya ho ma ya ha. Yes, South Africa me enka say your man ben ye kire so antimo ja Ghana ho ba. Go and tell your government to fix your country. Na muntinam. Wake up call. Warning. E de my leaders no. Say Ghana mpanifo ahwe bibi ya won. Ebedu baby. Ye more from yes skill pa say I mean skill labor for no mbetuma yi adwuma yi. Ye be hwere mu nyina wo manyim. DLFM. Wo mo munim nyansa wonim die on be boa Ghana kekere ne kanko nyina betutu kwanya kwa manfo manso. Enam hyehye ye pe. Hyehye pa eni wo manyim nti no wo mu nyina beko. Hwe video ba ko bi. Na kwablane a omo pa no papa no sum chese awreho omo bro no kwa mo de ne faso no eni enyan na as an African country no minim se uba Facebook ne YouTube isi na hwe se de omo de ya ba mu video no da so no hwe de omo de ye no bra Facebook na bere hwe ko the video no so South Africa onko wi a obi ade ni nyina ne say omo nko back to their country no nko fix omo man danso mbet no bi mem abeya adwuma o but the one what to do no dey ti bobo dem e serious pa man obi dey share I'm telling you ko pe bibia bedi mo so onko do krom na onko fix the country on feja enko si omo mpanimfo so no mo fix the country no you see it got a point recently beto dwa kolebu over 300 health workers and the free honum kwa monone adentia condition of service o maketua skulu do o makọ bre o mo bre aketua no twetwepon a Ghana won brakobna Ghana ni bia o te Ghana ha no se ka obi kuro mu fa e fair ana say obi kuro mu hotana e akono dodo a ka Ghana fo ntu kwan ko obi kuro mu da I'm telling you because ye come man ba ko a ye ka sa asomdwe wo so na wo man mu a wo fa ho di a o man Ghana e ka ho na mom enam hyehye pa ye nya kanifo amfra nwa akwan a ikonya politicians amanyofo ne nya wo no mo no ena ma ye drum oma yo wada ma kosoma video nenda so wo ba na join live on Facebook and do comment so at ho so video no ena da so kwadi wada ma to so ma me Ghana ni to me tu kwan se wo ko Dubai adenti okoye adwuma na Dubai o ma ye kwaso koye adwuma Dubai ma na nkasa no bra kobna eye sere so eni nsuo na atwa so hono sika no modu as compared to her ena me kambai Dubai ensrahwe ehwe ensrahwe bia Ghana ye wansrahwe bia nka be eye fekurase no Dubai but yenya akanifo o mo ya manyofo o mo nya mpanimfo a yenya mpanimfo mbetuma toto ne ma aye ne ya amayen ene de bia yeko anwa padada so no mudi sika investment iwugili na ekonanim ene ye de ndie se de unimu na ekire din you see it's so sad we de we angry go da shanty kakrakai South Africa for na omudi so ana nuai takwa mine da man ya o majama ye papa Ibrahim Mahame EMP na South Africa for na omudi so omanya brofo South Africa for na no moye hwade we MTN Ghana even if free Black Obra MTN adwuma ko ni free from South Africa yo Ghana Telecom yadia so maton enye sa ATC yeti omam na oman na nkasa ye na yadia no entities akesia ewo oman mu ne ya kwokwo de a na Ghana ni wontu kwa nkopɛ nkɔbɔ no ho adwase sese
Sheshaya, yempenifo de gu akwam wo mam ne du ba bia asefem. Mede minim se Ghana for do na nyanyanka kwantuo pa so obi man so tena. Se US. Na ba de se me wiem asesa na onam ho no ma bra hu nyina epo. Enkokoye den ho. Enye ho na efenti na nkoko. Abo hia sikasem ene do amukọ. Enkonkwada. Ko betena Ghana ha ya adwene no. Ko se du ba bia ni ma mo fam adwumade a mo ye no ho no. But the man who is a word you madeno, Emma Kitia. But we also have key South Africa businesses, and what Ghana Hanuma, or pretty. And we'll be a normal here. Debbie, I'm talking about telecommunications, MTN, Vodacom, and as a Nina from South Africa, Anglo Gold Ashanti. When it comes to banking, a lot of South Africa banks do wanna Ghana from Stanbic to Absa to First National Bank, do wanna hotels, baby. Sir, and Penny say, TNA. Empenize wonsa ehye obi enu mayempa na pempem. Ghana mpenifo ntimi nso ntia South Africa for because omu businesses no mu yi. Yes, TV nyina from South Africa. Ya so be ehye bruta. I'm telling you. Obi nsa wonsa hye obi enu a yempa na pempem. Enti ntumi mpa na pempem da. Enti ombehwe ye wo ho sa. Emu oya. Aha. Ye no Ghana ni kura pese oye investment wo Ghana. Yempenifo no be frustrating ni saa man kwan da. Ghana man ye friend amma me no wan semai. Ye ma wo ye yo. Se Ghana ni businessman e pese ni sika ye investment wo Ghana ha ni mo pani bra be bre. Amanyo sam kan MPP ni sinsem hunu nti ye be se obi bia ma. Ne ma hoho no kwan ba ye ni yie. Na hoho no afesika ne de kɔ ne mem. Ye ngitire o man saa o. Ghana for penifo pi wosika pa openi ye ka senko ye investment do betumi do musika je nanso munim ebedu ebi amanyo semti ebi gom business nyina ena damfo ni wei oye wedia owani sini oye wedia oye MPP ni ye beto aba changes beba mumenye nkogu no we no sponsor MPP mumenye ngu na dwuma we no sponsor NDC mumenye ngu na dwuma na Ghana ni mabura wa ho akere no enti ordinary Ghanaians akoto a Omo weska ombetimi ade aye investment wo Ghana no ntimo mfomfom sika emfa nhye Ghana dwadim. Unim Ghana mpenifo awodo mo wonwuma wa amono ne. Black Obra, do you have any idea of it? Ghana for mpenifo dodo na wo investment akese amanfo manso. Adentira. But yene ankase akuro de yetumi fa yesika emfa nhye ye dwadim. Kodjo so boduam na menkwa homa no so na menkọ all the way South Africa. Menkotin komoyi emfri hono momra na no pay ye ndin komo wo DL 106.9 Ora Steven Atao say Ghana nia watna South Africa for more years nia or South Africa. Ora Steven, good morning. Menkotin komoyi I'm here producer na yentin komoyi emfri hono na yeni Ora Steven offer ending komo. Ora Steven, good morning. South Africa for more good morning. Me ba cho bibi aboko de Yami adom bibi aboko na muso yensu ye ho ye papa pa wo na wo South Africa anapay boyan kakra den na ekoso wo South Africa. Okay, mechiatifo nyina South Africa there me say the way Ghana for masi atete nsem ni bi the way enyoma si koso ha no a group of people be I think say every year bia no omuta sade we nye first time omuto omuhugu mountain so yes BBC eduru maybe omusi ahohofo no bia anya de enko omukrom enti enu bi na asan sia me say enye baby bebre like some few places be na SCC wa I say ahohofo no nya de enkokoko omukrom. Okay. And when I was South Africa, Ghana for boy nkomo Ghana for every Ghana eba South Africa. Titu adwuma ben pa na watabe ye South Africa. Okay, Ghana for ne de South Africa no titiro no oba ha adwuma na wo ha ne ye akoye ne ho nsa no dwuma ebi obi obotire obi oyitire opamade sa ne maneoma no mo ye mpaboa eno na wo ha bebre nti Ghana for ne ba adwuma de omo so ba ha omo be dipa ye sa nwuma ya maboboso. Okay. And wo hono no wo ka se me parts bi e wo South Africa na sade yi ekoso Ghana for wo hono sisi a won security et say. Okay. Ghana for na e wa han say dem di kan na there's some part or areas in South Africa and no more yes ade no. Enye baabi nyina enti no Ghana for so de ade ba kwa ya na me de pe Ghana for asem ni say omo ya we say sanu manioma we ekoso. Enti esisi say ya Ghana ni bia hwe ne ho yie papa. Enti no security ni de ye be ka say wo so
as woni pana wo kro no mu no wo be hwe ho ye no ne ade ba ko ho hia na South Africa so de omo ankasa di adanse se Ghana fo nya obi omo ye basa basa wo krom ha omo hwe omo ho so ye ne ade nti no am tin se obi a vigilant a ono so hwe ne ho so ye. Okay. Ghanaian High Commissioner, na Ghana High Commissioner, South Africa, then a walker at the Afadi Ekosui home. All right. Mechiano, anope, your friend, Benjamin Kwashi, High Commissioner to South Africa, no, or born homodin, papa, His Excellency Benjamin Kwashi, or born homodin. And me say, who say video be trendy, I think 4 days ago, but at the end, 2 weeks ago, Afina. About bonti no bi na Ghana for hu omo se agina Ghana ni bia ebusebusa ne questions ni ade no wasoma nkofo ni ade ni ada community radio omo wa ha ye Ghana consent for omo nyina so de omo ho agimu a omo akọ ho akọhwe sa nipa krama ya hu se bibi boni bia anye de ento no iti Ghana High Commission de obon ho modern papa ono so de dwumadie egu akwan mu a ono so ehwe se bibi I think say no pa me hu so release letter say ordinary di dwumadie na chi sa ababa wana oko yes I interview no sa street no so so weto no omodo omani di asem na chi hwe se bibia be ye kama na Ghana ni bia so nye de enhwe ne ho ye nti o communicate with the Ghanaians no means bia o fa so bia social media ni ade o communicate with the Ghanaians no se ne be ya obia so betimi abon ho modern wa hwe ne ho ye. Ora Steven ata o se anope das se on ye din komo deal 106.9 bibia che na adwen e be san ba won chen e wo South Africa na yaba be jinchemu ode afri ho. Yanso ye das papa. Your friend Steven ata say o ye Ghana ni a wodi ne nkoi e wo South Africa. Kwajo se ne o kan no no kura pepepe. Enti ti asemu ye o say obi kokko yitire. Emfa den say dodo na akwa bi yitire ho adwuma maade yi bia beko akwahye dry mu ni ade o mu ye bi and then baba ayi adwuma yin so eka ho and bi mu so koye mpaboa yeti krom ha no mokuma se shoe factory Ghana fo mpenifu agu no omo koye mpaboa Kumasi shoe factory Ghana fo mpenifu agu no o mampeni bi antumi amma mfa sika ntumi an vivo ade we ya ma emebu na anya bi anye yete ha ekraka nyama we free China ba Ghana ni de ne ya na yase no. You see, said the person your man won. Mimi who say ye nya leadership a. One person mo de Ghana ko ba bia, obi oya Ghana ni hu beto no. Ne mo bo obi aba yes skirmishes, say be ya onu na abusua e be firi ahokira Ghana wom. Na onu na abusua no say abato asesa kora o mu di sika agu ho betumi de ahwe o mo abo mo bra. Na o mo de na investment de abo bra wo menim. E so sad. Say, ye betumi atena o mem na yemfa long term to say young go huni so man ye free hair kwa ye we. Enti Ghana for sha se tu kwan kokko kama ma hu do bi opani ye body kura ye mbahyi we. Enti empani fo ntumi ntana se anwene hu huni se enti die enti na se Ghana ni free ha kwa man we so. Ye tam obi ye adwumaji for nurses so kroma Ghana mpani for ya we. Ebeji 400 Ghana cedis, ebeji 500 cedis. Ebeji 600 cedis, 700 cedis a month e wo kroma. Aye nim se de o man mu asetena te wo Ghana. Ubekwa adwuma utie ntia obetua wata be maye utility base ECG force kamaye na de oje 7 years this a month e wo kroma na openi ebesi dan ena so wote se Togo ekwanya ba onfa fam nko obekọ emu oyo Ghana fo pi a omo wa wode on betumi abo ma no mpuntu adwuma no because of jese pam penifon fa nwa kwam nti oteme da sabla na okọ enu bi na aka ma Ghana football na egu no some football is anya papa bio that is a reality on grounds. They are going for greener pastures. I'm telling you, what can almost say that is a reality on grounds. What can I serious one offer I can send a message biaba and it's so interesting. I said South African companies operating in Ghana. And while let's take Eddie about MTN, DSTV, Stanbic Bank, Protea Hotels, Submiller, ShopRite, Vodacom, Woolworth, Lancet Laboratory, South African Airlines, First National Bank, Goldfields, Absa, and the home. Now, one interesting thing was at the home. Also, Ghanaian companies operating in South Africa. Redeemed Christian Church, ICGC, Action Chapel, Hall of Strength Ministry, Royal House Chapel, Assemblies of God, Mountain of Fire Miracles Church, Lighthouse Chapel, Pentecost, and then the Ghanaian companies are South Africa. Of hiking at the Bay. Na over me kasa, we be kasa me tan ubi, me tan penny bi.
What they have campaigns a bubo din okruma. Ni nyina ya manfo amanone South Africa for di o. Enti I pretty work Ghana. Enti sika no do say fa Ghana fo adwuma wa ha de. Now see me say o terms some conditions okura ne hyehyɛ pom de gu akwa ma ne na de anya. Because o mahunu say empanifo no kura mu yen. Enti o mo no mbebu ya na. Yate ha emadala some campaigns bi wo mfitire ha ene ade. Kwabrani tumi ya adwuma. Libanese for campaigns bi hyehyɛ. I don't want to mention names. DLFM. Minima nyankofo bi ya adwuma ho no. Kwana kwahwe. Kwabrani ya adwuma ne machine atwa ne nsa. Yebene na mu a compensation po mada na ne bibia sei. Obia nka hwe nkyiro bia. Brabu ji enti. Peni na oto na nya bia di. Entuma nwaka nyina ho bewu a na ti asema. Omanya institutions say etumi ye independent bodies abetumi ahwe ni party ne mu no. Na de ya manyosem. Aban ba no gwatu omo onim de nyina firim. Na wode nipa akwatena ho. Obetumi abo ntumi mwa emfa no ho e de to manim. Me de mesre. It's about time say any yanka say be ye die yie. No wonder say Ghana football obi bokotoko na has just a season no otukwa akwa amanone. Tanzania na Ghana di mirika trom na okọ. Labelu na Ghana ni kosi akan. Kenya na Ghana ni kọ ho. E die ntira. Ene ye kwakọba World Cup. We are seeing na go kansie. Ye senior national team the Black Stars. Opening Ghana ni a ye betumi de NCC ye bo akase obo local league ebi obetumi nya biabo eye Benjamin Masale onumpo no nyame anya adoma a ohwe omede betena bench onumpo nyame anya adoma na ye frɛ ye ho sɛ ye football nation oman a ye kyetere ye man Ghana fu ebesi aka wo krom ha na omesi ame akanya ma ye man no omo nyina ye nipa mo si aka ma ne kwanse omo wo ha ne nyina anya papa sa no mpɛ sɛ omo ka kyerɛ yen GFF no mo mfere. Are they not ashamed of themselves say yate ha emang omombesi aka ni nyina mononefo nko a enti mo de na mo ye ene ho asem na meka no yate ha ema nkwala na e wo ha ne de obi anya papa enti obi antumi mobi na mo bi sa mo say de na mo ye yansa yesa. These are the things ema o fa na mani abere no o see ye de ni ye. I'm telling you ese ye de ni ye. We need to fix our country. I didn't see your life wo ma abrofo na shape wo mo life am wo no mo na ye kofo mo ba na ye ne yanka say de entumi nya ne mfa nko. It's so sad. Intermediate sabatam say, a company for no drink on kind. No more than no more be a more yan and the sound so on the bar, a camebuno. Now, the idea Yan is a gun a baboon to say, so man, I drink a jumano, on so man, I drink a juma. Make a be a summon. But politicians and a did to much. It's about time say, South Africa for neck and say, Monfort Jensen penny for nature, mon face some of mine, mamma. Yan kan no krent penny for no money money ye my near nya kwanto no Ghana ye ya won ha ho nkofasere so hwe Ghana for do afasere so tukwan ne kunkum bi ne ebinim yade na ensem pi ya take bi no basabasa adenti na Ghana be free as o tukwan kofasere so na akọ for the benefits of those tuning in Sisiano yes antie we bi yentie bi to ensure that they are getting things right. No, there's no fight in Ghana. You must fight once a day. Let me see your passport. Let me see. Luna. Okay, tell me, who's the police officer that you are bribing to certify these things for you? I'm blind. Baba, let me tell you, I'm not foolish. These things, let me tell you, you know by law you're not supposed to certify as an immigrant. You're not allowed to certify your passport. No. Okay, why do you certify your passport in a foreign land? Let's just start there. What kind of children do you have here? We can come to Ghana and do what you do. Passport. Now you're carrying a bucket. It's 11 a.m. You are supposed to be fighting the government of Ghana there to ensure that they're getting things right. You are supposed to be fighting the government of Ghana to do things right. 106.9 Kodjo. Black Obra. Hwede bia me kan. DLFM. Any morning show team yentan Ghana penny bia. There be. But no kre editu. No kre. Aya na mete ho adwene ma bi hu a na me hu ne menka. Bebe yani kire ne nye. Bebe yani kire so man no enye. Onim ananua ye de EMP company ma ye papa Ibrahim Mahaman. Ne bi ni mu ahyase kasa. Adentia Ghana man pani nua no. Na Ghana man pani nua no na sabi obetuma ye adwuma na say oman no hyehyɛ ne ye papa mpa. No betuma ye ne yi a endika ye bone yemfa ma ohokwo mefa nko. Ye tu ye nso no egu abonte ne ya fa hahan de ahyim aso man. Enafa ye nkwa hwe me de
mesere wonom Ghana man me hu ne se mpani fra bibi say ye de brofo na chekere wo man te brofo kasa brofo pe e de na mam ha bibi ani ho emebu na mo wansanu dwuma ye se ye bo no nya dwuma patumi je ena manfo de nsanu dwuma na chekere wo no man wo kwa da countries a omadi blopa ko manim a nsanu dwuma na wo de bobra Ghana pe na brofo na de ye man enti we wa ben omna be ready manifesto no watebo na no mate okabrofo pa okabrofo e de otim se broni pa ne edi na chini akoto aba ma no sai de ti o manyim o we de okwa parliament kra we se okabrofo nka ne yendi wa bon ne de ti ya mama fra na adwene nyina ye se brofo ne de ye o man no brofo ye kasa obi krom kasa o brofo e ye kasa ye mfa anya man enya brofo na ma Ghana mana ye yo ye nka nkyere mpanimfo no ena wa Ghana ni a wasu ensane dwuma bia mo huni se ye kwase mpani obobre nya yi se bi ni pa wa ntumi ammo bra na osua dwuma wo kroma ena ya ye o man ne saa esunka yetumi bie nnwuma kese ye boa amanfo mo ensane dwuma tumi do mo hu hyemu a ko menya ne tibia ni ena ya ye o man ne brofo semsa o Ghana mebu na kosku TV mu nya dwuma ye imagine hwani ba do ma kosku TV mu nya dwuma no mati ko nyina telling you enya unemployed graduate association wo Ghana ha mo mfede so interesting wahu enti omo nan so daye no mo hu ne se ba bia mo de o man ne kɔ no enya ba settings o Ghana man chechire ne mo ye ne de me hu ne se both the MPP and NDC na ye settings no mbɔ mbɛye I mean omo pese omo je bibia o betumi afa so awi ni tumi bio in the next election year sa no mbɔ omo ye enya ba to mo fixe Ghana. That's what they have been doing. Don't be on ye bia just any money mu keka. It be nya vote. Yankopon ya adoma. Ya beto ababia o meto ama ye keke. Settings no mo ye. Won fa ne mapa omuntumi ntwa any concrete foundation to ma man fa pem say ne ya hyehya to ya Ghana. Obi mba wo so to aso fira ne yemfa nko yanim. Ne yemfa o man nko ba bia pese ye kɔ. Dabi. Obi ebe odne de nam. Basa. Na o man te ho. Na mebu ne bre, ne ye tukwan, ne ye kumbi. O mfa obi a ho. Because obesoma onum say just 4 years sika obenya no obetun da ye investment na busu nyina ho beto won hwe salary structure wa Ghana wo de hwe sa de tie hwe salary structure wa Ghana kwen fa to pia ni paka wo manim e firi suru besi fon hwe do ma ye no ba kofo otumi wo de betumi aka one institution enipa wo mu nyina sika ba kofo otumi je ne just a month e bi kura adwuma fo sika nyina ka bo mu kura nu ba kofo sika wo manim adentira why obinya political appointee sa abanya baya boni di openi wo de obetuma ya adwuma nkwa na nyina nya bi da na bosoma ketu anya bi da kopim se obewu adenti na ye o man sa yei adenti na ye o man sa me de besre on tre say ye betena se na ye hyehya pegu wo so o man na ye kɔ no ye ma wo bia o ye Ghana ni bia nso nsanso na chi de ye si ya na be ye is about time se o di free wo si form hyehya hodo bia da ho a enye constitution e yema nipa kuo bi atwam montontwene baabi montena se nwene so o man ye ade foforo Ghana man peni the constitutional review committee ba pema sa amre bebo so de aka no akoye kwesi enkwesi kwada enkwada e wo hen ekosi sen de ne ye yafa ho recommendations na mo ye no ekosi sen these are the things I say Ghana mebu no wani kɔ ho na ye o man ne ye enya MPP ni si o sesi amanfo ani abere kɔ na akwahwe ye endorse we adenti oba obenya kakra wono wadi but inipa ade na eba ndo ye sure say we ni Ghana je nkwana na me ha oni right ti me de mesere wo me de ma no sie no South Africa for say enya man yi Kumasi shoe factory na egu no makwose say amanfo mpabua begua e na moton man ye okrum ha na Ghana ni de ne de aka enke ye ni yanke betumi export bi e de yakɔ e ma yenso yenya so mfa so o man no kura benya sika firim na so mpenifo ne nyo e ne ye kra amanfo ne ma de ba Ghana ha ne ye gu Ghana nwuma Ghana ne ye adwuma ne ye gu no ne am obi de team South Africa for companies na ye de amode koye ye nso de e na mode akugu South Africa ho right and yes sir me that say 106.9 Kobia Sambo on Facebook says this is disheartening, may God help us mother Ghana. Edna Josephine so the message about o maya mutumi etna se hu ni say baby ya tena ye tumi kotwa eho factory tumi bugu edisi aso dan o maya mutu factory gu edisi aso dan famisi but yanko amano 059340 6565 0534 050 good morning. Good morning. Prophet answer tete. Thank you. I go to the light and darkness. Mami too. Really, sir. Sir, South Africa, watch it. What are you doing? Sir, I'm a control. Ghana for you, bonnet.
Ghana playing for tell you Ghana straight is here. Ghana playing for tell you. Top of who? What about Ghana ha? What about raise the Ghana card as a so bring up? What look? What would the bolo ya to pa? Top of who are as almost straight one mark two. Do one more. Nigeria also. What was your idea? No you want it. But Prophet answered to tell me that say good morning. Good morning. Maybe I show man so your first saying. Your first saying? Tema. If you mammy too, mammy too. My mama can be on a pedi. Musan can be pa. Okwa butu kwa butu bidi ni pay dakro. I will be bushing pay wa. Then mama bye. You my by. Asam neha. Good morning. Yeah, good morning, sir. Offer attention or pay what to say. Yeah, Nyame adom. Yeah, huye. You, mami to offer. But Debia Mikon. So, Oman Bia Tokowa Sisudano. Bonsure Widi, Bonsure Bonnet. South Africa. But what do you watch him cram? North Africa, one friend, one African. Uko Morocco, Libya, Tunis, Algeria, one from one Africans. Now move to move for South Africa. Yes, so yeah, that's it. Good morning. Good morning, uncle. Me patch your first saying. But your friend first interview me because every time I don't win. Mammy, you wanna pay? Offer. Because some nana we I can call it back no. Offer penny for no money or margin say or mine. South Africa no mine I mean Kitwa was South Africa. We call it 20 almost 30 years me or my Ghana. Or keep Elizabeth Eastern Coast of South Africa. Offer South Africa minimum conform South Africa Johannesburg. Offer come dear Divomu. Come dear South Africa will be the pick and take also who could tasa you know to buy things from what they saying supermarket any to be come conform because pesika conform competitive take time more bagana omunya and South Africa nya country we be say sika gugo no bia kogugo na hoye den o pesika ba o bia 30 good years so far untumi MSC single room by Ghana high cover the HMC right bate me that say good morning Hitman me ba joti ati ana pay mami tio Hitman I mean sham need my pa mo bo mayen na atasi mi ntia wo man Hitman the air cancer am pain for said the me black kojo kan pepe into the bia me ka say am pain for esle omo sola o do omo machine omo pan 2 DL no muntie de ekoso ne de ya hwehwe no ma ga na hwehwe no omu ni huduma mai mi fi se nyansa na adin eni ba ku fotrima sebe ombenya eyi solution wa ha no omo de abo afoforo ye mpemfo nti omu tumi ne omu akwantu omu no omu ne omu tenase ehu de ekoso omu twema ade ni si ansa na omu aba so omu babua omu aduma ne sen Ode amin shamu nejuma pa mo bo mayen ya damase. Men so me da se papa. Good morning. Good morning. Me abema. Me pa cho your saying. Me pa cho me hu ya papa your friend saying. Na ye bregu keke. Me pa cho your friend saying. Me pa cho me Africa so your friend me ma Florence. Ma Florence ma mintu. Me pa cho Ghana ye bre keke. Me abema. Me nua ekọ university. Physics akola no ko ye physics. Na ka ye boy akola wie be ye national service. Akwa national service campo yentuane ka efika so akokwa lebu in house me ba na yentuane ka akwa no ne papa na 2018 na me ba na wie school akwa no ne papa na ye adwuma Ghana mpanyifo mu ya burufo nkasa nti empa mom no mbra me baba akokwa Libya me ya be ma na akwa nya akwa no ko famu Libya mamu anwu emu sika ye tua ya ansa na akwa be du Ghana ha o hawa akwa no ko famu na Ghana me de me ka say anka say ye to aba be yipanyi wo Ghana mamu a anka de ba no box ni siwa mo bia nti hu so okoto aba nti me 3 years ni ye to aba me se man to aba me to aba o Ghana bi mu so da
Yenina yen fakwa dundun. Ne hu se mpanifo ho ya burufo. Mate, me da say. Good morning. Good morning. Me ba you for saying. Your name is Ziggy. Ziggy. Yes. Ziggy man so na mean to you. E kasa fi bato. Ma mean to you. De mu ka de anu kwa pa o. Se kasa e kwa minu ani bi onu so na oti South Africa onu. O ma wia ni phone asa kuna aka ho. Ji Sunday ya na ombeye yi no onu. Ji adende am papa ne sami bi e ka ende anu kwa pa anti se pe phone mu hwe enye bi ka enti nyang pon ka mo. You na papa en kan ye chia bato phone na. Good morning. Hello, good morning. Me pa you for saying. Auntie Magini. Yeah, what ba ye je wa magi ma mean to you. Ana de me yura ko. South Africa for kwan a won wo de Ghana for any foreigners na mo so. E ya yure ko. South Africa ye kura ye kotena so bobra. Sane na ensra ba ye kai. Okwa e ye kire yo. Ene baba. Unya dwuma pa bia nkoye. E wo South Africa ho. Enso Ghana for ahokire nti ye bekọ ya kwa akokum yen. Ye mpanifo na adi abro. Mpanifo na adi abro se de na minu ya ba yi kan. Akola ni wie sku a wonya adwuma nye. Enti wo maame no ni ska obe pusu ba na mana ko Europe no makoto ani school so a. Na chesa akola no osi wuso saa o nti odi ahometi e be ko South Africa. Wanya wu a na wode yare na eba. Ye be sra ye mpanifo bere na du. Asa mabu no da bia me so man na ye kekere ye nkekere ma ye wo. Ye kekere de ajankyiri ma. Ade abra no ye bode ajankyiri ma. Ase won ko bi man so ne enko ye onwa yaka de ni won ko. Libya ba so hwe Ghana fo ko ni wu a won wu wo desert ne so. Anka ese ye di sua nyansa mpanifo yi aye dwuma soronko de boa o mabun yi. Ko asase yantam le dawa ye kasi ye sisi fatresa. Enkwale benya dwuma ye wo mu. Mo ba na ma twisika na kogu amanone. Na mo ne mo mpranfo ne mo yere no mo di enjoy. Na ma ko sisi dan ya gu Dubai. Na mo di enjoy. Ya make sure wo hwa wo me sympathy for no. Obia de ko wu a obeyare. Adi scanner to duranom. Mo ne nya menya dwuma. Auntie Magini Yankopon enka on so ho. Good morning. Morning, Abu. Me ba you for saying. Me de Emmanuel. You mama mean to you wanna pay. Hey, opinion wa kasa pa o. Wa kasa wa makuma to mi. Because who share Libya for our bahane, Lebanese our bahane. Why what Ghana for passport? O be die juma just what for Ghana for na one juma. Obi ni wa o share say. Ejuma wa ne Ghana for ye no. Hostage. Ghana ni no na bla bo ti dia wo treat no. Message, you are driving Libya for a year, Juma Bay 2 months. Message, sorry, 2 years. Me fear, me best, for the time, my brother in I. It's Ghana had here, in for no one new Obia, except me, I won't be one food. Enemy, I want to want to then I say stuff. Right, Mate, yes, so yeah, that's a pa, yeah, way. Good morning. Yeah, it's morning. Me ba you for saying. It's great to have you, Tema. Mami, to great to have you. Na in Shiraba, a mass submission, but one man and we. One was South Africa will be our first few or buy and our cancer, no one or casse. In Newman Gun and Newman, I am sorry. And yes, will be sorry at Yasophobia, but Barbara say, and no man can do a better papa said bonnet. Now after bonnet said papa. Eh? Nan Shabe Casse, the beer and a factory. I ever friendly peg memono, yet the ama sorry, Nessidine. So for we are now a sample fret and sorry man say, or my bomb pies or more pegma, a ye to the highest level, meant to sabi. Because the beer the beer is a year, Jumano. Penny baby, I dear than one fan to what a free talk, yes. Yes, it's in no credible hit again, and this a woman who changed the basso. Man, in cast some said yet here because I sorry the baby who could see I saw the not a factory. I didn't think a gun penny for yes, sir. I didn't think a gun penny for yes, sir. Would you see a sorry dying?
no we are watching our friends on man so remember one pie say on pay juma Jimmy to the highest level because yes hit mami because yeah a juma aye na ya say could you tight and I got to offering ama sorry no but who could do factory no go no this year so there it is a work on your better I say into new maybe was a Ghana pen when you 20 years na ante ma dey ka se mi so mpenifo no se wo pese wo ye adwuma ye ma wo nye da ba ohofo buroni pete bi ba dia ye be na ye enu ti na ma ye bre no great affirmative pharmacy great affirmative da se papa ma ye fa we good morning ina ma ji bi mu asante zongo papa mami tio me ra ho me ho anopai eni je mi kitam nyina akofom se efa mami na okasa is immigration officer so police officer ko gu Ghana ma nyina ani mu ase Ghana penifo akọ school abotai IG degree emu professors emu doctor one professor one migration officer no say police officer wa ba no kasa bi tefu abetie wa gu o man ni nyina ni mwase say ozo o man no emu nye eju o ze mo jeri jana baba ye la sura la wa eju ko mu krom na mo ga jom penifo ze mo hwe o man ni to fiye yi wa ya de pa ya bubo hira no onko so aro nya ta na mo ngu ya ho bia o mo fa ye 2 years say mo ko ka je ma ban say o to ni niam ye na mo man ni nyina papa ya bubo hira mo ka wo ro kwa jo ta bibi ho na dali da nyina na dwum na ho se ni a o kire semu ya pedamasi asante zongo ya da se yamfa final call na fe yamfansi ana pay good morning right man me pa sure for say but your family am kasesha ya mami ti wanna pay hello Debbie Michael yamfa for we na yamfansi good morning me pa sure for say me pa sure from Felix Bell me kasafu ya Enquires lokobo you Felix mami ti wanna pay me pa say wa na konye dia me share mami cha honorable Kennedy akompre ko in Japan and Felix out da kwatema west incoming first vice na minia South Africa fem no onim se enye ne sa fem asempunya omudi ni enye ne fe afi na 2015 omu ye sa ndi ma idia se ni omu ye ya nti ye besre mi de minim se we aban na se wudi oman so a ebia ukuruma anase Ghana ni bia wo wiase ya nyina no so uhwe se obedi yi anase nifa ahudi obenye nifa ahudi na so magye no enti ye besre aban a otiso se die South Africa fo yi omunsu ye omun take action bi na South Africa fo hu no se bi yensu ye nipa na yenja manika se fire hu sa no say mine right yes say automatic posting emra abai the campaign unyo we school na say ya post to there you dey ekoso ne right Felix pharmacy right Felix ba ya da se papa ebra so e wo se hwe na fe yeso so na dwumadi fufuro etwa so kwadwo mametio yeah bra kobra me na se na me de ma no sie no de me kan nyina ne se pepa so pa homa so no ma no chekere ne kanko ne yiyim na I mean yenko aye personal interest ana se yen de ye penti na mom ye pese Ghana man no ye krabehwa daachi bia no obi ote Ghana mbenyo oman Ghana ho emfa so eni se de bia meka kuaye nkuto betumi asesa Ghana man hyebre kuaye keke only farming ebetumi atene Ghana man no that kind of our unemployment deficit no only farming keke kuaye betumi asesa oman Ghana sebre na mom yenya kanifo you see obibia ye friend say oman Ghana Enquires ye wo primary production wo ho ye wo agro processing agrotech and services logistics and cold chain export horticulture ni mapi we kra kuaye keke only farming keke ebetuma hyehye ne yema wo fa abe ba kumposi ho abe ba ko ye benya companies e betwe abe no na bana nkasa ye betwe ye twe abe ne wi be so ne so na omamode be ya abe kwan benya omode adwena nkasa wo abe ne mu no wayi papa na firi ho na adwene keke no
ye beja ndwungu wom ye besan so anya na bona na ye koto agu no mu bi so de ayade fofora koto anya sika Ghana Nyankopon ayeye e de abetena asase a eya asase tama asase bidi ade bibie yeye yete ha ena de dipreko na eya me ya wa Ghana mebu no ho unse ye ka galamsi asempere manfo adwa mo de munnim se no na hwe yen kakra you see ye chekere wo man a nipa bi apeso obobla no a long term planning enye se opeso obobra ntie ne ya apese wo yeye wo fiti preko pause nya moja beba endi ye to ne ma wa brabo a ye mpre ye ho se me yeye nnankuto na mom ne ye hye pa betuma mo wadi ya ache enti obi betuma yeye nne ade be kine odo yam because one long term planning bi wa brabo ena de nanko na hwe ye wa hwe da ache de besi enie hwe asase ye da wa Nyankopon de atom yen yete ha man sase bi de twa ye ho ahia ama Ghana mpenifo nya brise keji good enkwa good kusika konkwa yanya ni panya so ye de o makotena tena ho gold board we da gold laser me ho mudi ene ye den sase na mama fra ne funtam no se yesuo se mu ni amanyina tetekrom hanom eye fe ene ye giye nie ene ye brobosia amama na awokwaje bosia ne biza ho se e de porte resources be no mo aya bisa ho na hwade sama ama na yekọ ekwesu amusu da ne huriye no mmogya kwadwo amusika de be ya Ghana yiye no e den resources na sama man ne wo kwan be na momfa so nya sika de bad ne Yakopon fa anya Ghana ne Yakopon na ngasa ne tirimu ye ne tirimu na ye God loves Ghana me se Yakopon tirimu yo odo Ghana Africa countries atwa ye ho ahia yi asase ya Ghana Yakopon de ye ba so ne ya asase openi anka ye hu de Yakopon nye ye biew ye hu ne Yakopon ye biew satro ni mo o kaso wode won kwa asase a nufuso apem wo so ebi ne Ghana me na me ka kire wo asase atwa ye ho ahia de na de besi Ghana mamu anya ye yete asase yo bibia enye kanifo yo prekese wo entumi antena yo dibo wo bibia last time we were discussing something about farming hwe unemployment nkwala titifie mo awie school nimdia wo manya titifie yete ha aban ntumi ntena se say Ghana assemblies no aye wo manimu ni ye wo assemblies wo manyim ubetumi akoba bia nkurase na mo wansase ne de na mo ye fa ho de na aban bi eba ba ya mo man a mo betumi asase de ho ya abandon mo betumi de ya state farming ahodo afa mebunu na dwuma a 24 hour economy mo betumi de ya bi ye and you know one thing is from infancy no ya ma mofra no ho sekuayo ya de a punishment ya punishment wa mo bra ya sotwe na wo ye se school kura wa ye bibi no ye se kona kodo ti hu ne sekuayo ya sotwe okọ Brazil adwuma be na mo ye no kuayo ko de FSC emu aya teme de ya news ne ye besere wo nom ye ntan bia memo amamo na mbo mbebu no ne skirmishes amamo no mubu no de mba o ye ne skirmishes I'm telling you that's the reality of skirmishes amambo mbebu nyina skirmishes nko a omo pe bibia ye nyina so nya bibi ntentem sisi a no mo ka se ye ba ne ya tene ne ma ya ma ne ma say enti se be ya next 4 years e betumi anwi ne ya ba sa no mo ye aban bia mfa ya ntumi nye long term project papa bia ma man da ye nya ne sisi a na omo hu se ya tene ne ma bi ewe ye ba bato aman na onya wi ne nya no wodwen next election ho no man for the to enso ye de o se na mebu no nyina ko bia pese okoye political science meboa obi akọ pese wo hu ni say wo nyame wadom na wo kasa na aban ne ba na oka ho a openi wo gidi peche mesi wa bra mfie du unya ko ban mu wi a 4 years ni twam kwa na tutia wa unni hia bio because e de mbe wi eska ne nko ba bia nso yes enko ba bia na Ghana ni pase na adam a wo mra wo wi eska e wo manyim say na adam name them ina ma yo man ne sa ni paketu abi na didi ina ma mu ni nyina ebre e besere wo yen tawo wo mo nwene Ghana daache na obi de tumi hye wunsem se sono no wansom na de ye de opa Yakopon wa sotwe de mani pa bia me no kwa ye bai die la adwuma ye ye se manya ni yi a Yakopon wo ho asotwe de ba me daache de menim se meka manka na pani bia ni mu fede ye kakra de ba me nti na me bu mani gu so a na se obi bra Yakopon betwe maso wo ho enti e besere wo no sanso na Ghana ni koto aba se na setenem enti panifo no nwene Ghana ni atetenem na abara ya to amọ na ade so na de aso no munnim a daache omo wo ho anu yi a won be yi Yakopon anim right could you me that papa answer na me kono this one is coming from Detective Mrs. Joycelyn Apia Detective Mrs. Joycelyn Apia wa Atomic Police Station. I say happy birthday enko honorable PK Apia founder
Emma PK Apia Foundation. Happy birthday. And come honorable PK Apia. Oh yeah, founder of the PK Apia Foundation. Message and say, happy birthday to you, my love. May God bless you with good health, age, and grace. I love you so much. So, message Joycelyn Apia, our Atomic Police Station, say happy birthday. And come on, who can he? Ura PK Apia, founder of the PK Apia Foundation. Happy birthday. And come on, message and say, happy birthday to you, my love. May God bless you with good health, age, and grace. I love you so much. And no idea, and no. Could you open so baby? When you say Andra a superintendent Juliano Obeng, Accra Regional PRO, Ghana Police Service. Andra na birthday. What's in car? Oh yes. I out in car. I just see a tin car. Now when you say Andra na birthday. Oh minim. And yama me was sometime a region, and then Oba Okwashanti region, Eko bo adwuma. And was so ko bo adwuma o CID, Department of the Ghana Police Service. Senior me de ne picture bi ato wa. Na Andra in birthday. Enti adofo pi na we hye no ne. Ko you catch and see so one sama ya pese ya catch na pa. Supo. Supo. Juliana Obeng. Ahofedua. We no ye kan papa no pa to pa. Police ni bad time. Ne yem hye ne manama. Ya mama Andra na your birthday. Nene ordinance ya ba say yan kan kire Ghana fo ahodo a wishi ni nyina. Wase odamu nyina se na ne brofo no mu odesa no manam. Wase I'm deeply grateful for all the lovely birthday wishes, calls, messages and kind gestures. Your thoughtful made my day extra special and truly memorable. I feel so loved and highly appreciated. Enti ya mame ya de nyina Greater Accra Regional Police PRO ya mame Superintendent Juliana Obeng Ahofedua wasa da munyina se mo enrada e kan ma komanse ntwerefo akodo a mo wehye no nyina ne yankwankra endra mo frɛ no wehye ne yankopon hyira munyina se mo do mo tadi e de kyente man happy belated birthday catch and say you tin kan so ache oh you betin kan so ma tin kan say na ya tin kan na betin enche catch and so ma tin kan pa enche betin na catch and after show no so ba besra no enwa no e ba besra no echedi kwado enkra na me de ma no tie na family ye pa me de ba no insiro no kofi asenkra na me de ma kwado samebi no kofi tela ne o ma yo muntie ne ye pa asenkra na me de ma samebi so fama supo no wontie ne ye tukwadwo ka kire no se Anidaso mo bia team se ye chia ne papa mate meka ye tie ne kan so ache mate meka na wo ma ye tie ne kan na nkomo nso e wo ho why obeti ka kire no ne ye nchia ma me odobroni ana pe chia ne mofra no yakopon mo nyina ho ban ene ye mpanifo mo da adwuma ya no ye ka yakopon mo ahoden if isenya wo no ma ke bi so anka ni pa we ye mu e de besom Ghana no anka Ghana fo ente ye nka ye ka yakopon ko so ma ahoden na we from Dr. Raised to the power 5 nana ka ho nana yiti akono yes na special aid kwabena danso oh chairman ana pe chia wo no nyamunyo mo kese pa na yansan so nchia Roman father ana pe ye chia no Roman ba bia wo bia ye chia nchia kese nkoma ne Mr. Ebenezer ye chia wo no na ebusuya ko nyankopon hira wo nyina no okay so o my already wadarma wake mu na minyin free honom happy blessed birthday to Mrs. Sylvia Adom Ampoma Mrs. Sylvia Adom Ampoma, and then your birthday. Happy birthday. And come on, Mrs. Sylvia Adom Ampoma of Banner of Grace Ministry. The winner. God richly bless you. And it's coming from great to you. So happy birthday. So happy birthday to you, Mrs. Adom Ampoma, Sylvia Adom Ampoma, who are Banner of Grace Ministry. The winner. Happy birthday. We if we great to you. Was so I would apart. But so we gotta go. Thank you so much for being part of the show. A very good act of being a good guest. There's no when to say goodbye. As I can see, I'm coming to you now. I said, you made it. Hey, Shraba Kwajo Samibi. It's a brand new slate. Coffee Taylor Buana Pay. Mike yourself. The DJ Mario Dioko social media. And so this Mac I do say. Hold you down on this lovely day. This was the good Muslim mobile. Technical production. We are somewhere Kwabia Kwazigibi. Boy with technical production. From Hitman. I hope on count. From 6 a.m. to 9 a.m. Good morning and enjoy the rest of our programs.